Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Boom. Watukufu domombe Mwenyezi Mungu ike ganyu wanono mshilo wanono ranyira ze fami za hanyu. Mwenyezi Mungu alijali joka na heri duniani. Mwenyezi Mungu yalipone shari shahu wanadamu wapeu nana ya masera ya jendao nane mazetwani ya kaudi ya jendao. Wa alaikum assalam moni abdu. Mwenyezi Mungu yalijali heri na baraka rasi reze fami za hatu. Mwenyezi Mungu yalipone shari shahu wanadamu wapeu nana ze rohombi nana ze husuda. Mwenyezi Mungu ya hifadhi haina mwana mkomori ya hifadhi hason sipia ikao sujet mbili loni zo comme d'habitude juzira benzima karjashida ratimize avili hawana ritla ferakanao garjo hambe sujet ka de la kadzara mbe juz jela jutene ya saya. Mwenyezi Mungu ya jandi uka abasar zambao haina mwana mkomori juhundu haina mbabahanu harmai dunia mafi ikenge mnono ikenga swanono ikershilwa wanono hason sipia ho hanzahe rabbal alamin. Comme d'habitude Mwenyezi Mungu ujoli hifadhi heza jiri vantlasi. Mwenyezi Mungu hifadhi wa Komor haukara hari janjar mweze suje za hatu garjobi lambabi haukaya ngabu watsujua eza jiri vantlasi iho mwali garjo zambababi ngerjir njar mweze suje za hatu ye suje ya mwandu lonyo gasi na suje ya hima nyanyasi uyenshi Bretagne ikau katina kertasi halola mrumshe tsuna kertasi emrumshengo wa resepise harenge mwanyanya manzani wahe hunu Marseille ikau mwanyanya wahi hahundu nationalite yahe 2023 abasange na passeport rouge hamrengu henda hula banda weingena olakati na shange na nyumba gena mbaba hanudene mrumshe nane mnamwana hahe harenge manzani wahe iliende hula ende ya fanyahazi redi hahundu makirtasi nyumeni. Wa alaikum salam fadhili radhiya baada hundu makirtasi nyumeni ho henda hula hende hamklao hazini kaudi akaufanya hazi baada ngujundo kange na makirtasi hadua zakala plipare makirtasi ya wenji garjo heli wa ya hundu ao karija ya bali ya Komoru jahunu shari jahunu gabwezenza zo sahilisha na bata ho hula yomkini shamra hulu ya nationalite wei hende hafitine mwanyanya hazini hasi abo hamenyela ula mrumshe hamrenge mrumshe. Mwenyezi Mungu narpone shari yarpone zero hobiza ho wanadamu wapeu. Wa alaikum salam Yakubu Nurali. Wa alaikum salam Masomana Bahachi. Wa alaikum salam Mama Naim. Yo de sujet amado ikakabidi lambe juzi karjamba garjamba leo. Mwenyezi Mungu ya janlie e bwana woi ikao ngujono kange manga ngem Faransa yeye baada hundo nationalite 2023 na singa joka ya wetim baba hetim zaza hetim jomba hetim yamnika shazinde zemali za hatu wa ukanga joka ya hohunda makirtasi timpaka mrumshedi ya bidi ya nikemu. Wa alaikum salam mon frère DJ Sai. Wa alaikum salam Mohamed Alia. Mwenyezi Mungu narpone shari shahu wanadamu wapeu. Watukufu, non, je suis pas fatigué, t'inquiète pas, je suis pas fatigué. Watukufu, nana ya sujet ya wili sujet ya mwana mshohatu ikao ulo hunu Marseille yambiziwa na mrume yamrumaha hekao yamlola na hakana mbabaho wana hae wazawana wararu ula mbabaho wana he ula hamransi hamlawa homnikaze tolaka hamtabisha na egaja kautundo wana hajosu kamnikaze tolaka wabiriye ida ya 3 mois haja hajua mwana mme mwana mewe hamlola gasina 3 mois rangi kaudi ya lolo ha demande mrumaha he yamrensi bahari ngwanzo arejeze mbabaho wana
wa alaikum salamu mzee Zainaba. Subhanallah, hambie mrumaha henifungue bakuna ushida ulolo wana hangu gamanzo mbaba ho wana hangu ya rejei basarele wana. Subhanallah, vala yeye heze tambu ya zihundo sumu mrumaha heze mbia mrenda abasar zamba ongo nzo mreje zebede mbaba ho wana haduwa zaka mbaba ho wana haduwa za wana hae panda maha na maha gajakawa bihatwala kagajakawa baba inruwa hala garjo uzamba na sikar na unyanyara hozamba ujoka ukoza ngujokoza ujoka utukiwa ngujotukiwa haukaya yembaba hewa na hewoi weimle vimazi weye bandi weye mchamfu gejo mkinisha ya mbengu nzoje ya fanye reaction yekati fanye message ya na miti mpara timwambia ya ukaya ransi uwanaha hawaishia mpene mtola kahaho haukekeka ukaumanza kujajua ransi mrumshaha hufanye 2 à 3 ans kakumbirilia kakumtundu kakutundo wana. Subhanallah, wa alaikum salam masurma manajia. Watukufu wa jamalifu, wa alaikum salam mama amdu. Garja harmaze message. Garja harmaze message zahar. Lumambia ni ukaya yuho Komor, harmache swa shamwali ye erka, yani ye er Komor yidanguha. Wenjinga mjokaya kamtuzi jua ye er Komor yidanguha. Wa alaikum salam wa midami. Mwenyezi Mungu na hifadhi wa Komor. Nana ze avion bizarre, nana e zombo bizarre, nana ze aéroport bizarre. Ikao yedaula ne gouvernement kwa tusikine maranya e maranya kwa tujisikinia. Abasar zambao ye erka ila ikobali ma passange wa Komori entre harmezi siwa idanguha votrasi. Rangu yadanguha même pas 2 heures de temps. Alhamdulillahi kabati ya hafa. Ilawa yuho Komori huja Mali isisi passange wandukaudwa pashia ibahiza wanyumeni waduhanza wajuhe wende wadekole avion yijuha irdi kansige jashida ya juhaku irdi yanza ijuhe. Mwenyezi Mungu hufanye zahahe avion yende marunkuni. Mwenyezi Mungu na hifadhi maraia ngabo wakoza shati ya mahututu. Mwenyezi Mungu jua hifadhi sheper jokanza nambie gouvernement nana nyinyi maraia wa komando hunu ulaya ngam profite ni jembabe harmaze suje za enze avion genje harmaze suje za rehansi wan na mdo jua ukaya haina avion ijo hamba nge jao Komor. Wa alaikum salam halia haina avion ijo huja Komor jeifanye passage arme maswayo mararo na mdo jua kalo bombo la avion yabomi gamzambo ba haina avion ijo hulwa jeido zungula arme masiwayo mararo na mdo jua kalo bombo la avion mimo usikuna kaupasha Komor ujao ninipashie je sais pas ila avion de Ethiopie mru haramba ukaya ze avion sko wasuli Komori rangu zila mabombo shaze avion luxi zekas de wasuli Komori shao hujar mem na avion mtiti na avion shetanique riamino ko wazihulao walangu anzujua sakrifie ye maraya wa Komor haukaya mmono kawa kamna avion yemna avion ikao hadanguha wafu wanadamu yemezi ye mahayabira ikao kartujua ngwa udahu memze koriza haukajaoneha leo ribelo aviotio Daike avejwa magionjema shaze aeroport wizo aeroport ikaoti aeroport za avion même na beni kajajo bilarmaze ani kejaka bidi ndarmaze ze aeroport za Komor za hemasiwa. Mwenyezi Mungu na hifadhi wa Komor haswasaga mbenyi majovia msujua banu nyinyi mlihitima ebanu ganyi na problemu zesprit zanyu ebanu gamanzo mjito wafidia haukaya riwa no juzi Ethiopia Airline ikanza iketsa mwe aeroport ya haya kai jashida ya kansi juu haya de Tanzania gasina aeroport Zilombi kezdia de ani wizo za preparewa negodro za preparewa ze avion za étrange zilo kansa mwensi hatu gizo sanrabo zibahu zabarinre nyima jovyo mtsonjo kaya karirenge wakati
rajihansi rafanya mezi rakoreksione raturukuyensi rikeka karsihi vacances rikeka karsihi Komoro wala warengezanro rajwa ukaya ze aeropori zirengeziwa rahana ujuandera sakrifie ze vizatu banu gabo majovie ani mdiwa ze zahunre emenia ikao ze famiza hawonsi pia ondua kansu aeropori wakaudi de majovie waje eza jamaiti mmono ani heli Ethiopia juzi ya kanza ikensu aeroport subhanallah. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema, Mwenyezi Mungu arnike mwisho mwema. Haswa soda sima je verjifikirie mlatsone ukaya gama zenile Komori hata kana pupa la anza ya se Komori ndiye jangamize ye solution Yakubu Nuralai do uzi ya wanruwa sisi he Komori ze aeropori zilengeziwa wanruwa hunde avies jo kanjema. Ça c'est pas une solution. Oui, de on y parle, hein? C'est pas une solution. Comme quand on vient je viens. Mado fikiri yamba beza hunde emenia. Mado juwa mbabu kaya ika aeroport ngi yombi kabati avejo kanjema. Zempine kakazimenyeha. Makara di rajile tire raziye misafara. Narizie misafara ya usa Komori li demande. Ze aeroport za Komori zilengeziwa wake surete gerger de siya Komori. Dans mon okaya, on jouait pas avec un avion. Yanzui atterrisse haruma aeroport ilo nazivahu. Narangaliza hunde na avion le Mali. Narangaliza hunde avion Mali. Avion ya dangu haban klasi ho Mali. Alhamdulillah kawajafa wangu. Mwenyezi Mungu afanye zahaye. Bende avion ikaudangu wa Mali wiho. Ijuha Mali. Idangu ha Mali. Chaque jajwa enda baina al-mashriq wal-maghrib. Harmaze bahari. Ya jombo enda ifei idangu barini. Rilatsuwa na damu ikaodu wa pashia yao. Mwenyezi Mungu afanye zahaye. Bende ikawangamia yangamia iho Mali wiho. Rana oda hangamia honzianiyo. Hauho barini. Hauho jina. Na rike wanadamu rike masolder do jwa ya ukaya ye gouvernement kwa tina mahaba ne maraya haukaya ize avion sisi de pashia uze avion safa au vacances si de wenyu renga decision si ma je viens shanyo pia ngani hamamli hitima ngani na pupa la usi ha Komori mso fikiri zero za hanyu nuwana hanyu shamani harma pisti ya aéroport il est vraiment bizarre. Mrafikiri kaya ya la mahaburi kamtuji sikinia rango wakati ye Ethiopia avion da ruzakanza zikensi ho Komori wakasukusu juzi maona ikao do zajiri ya kawaenda Tanzania yabonyi majo veni de nyulo na solution lo ujizi rambe karna usa Komori ebanisha mafilishani hinri zabandi tso jifikira zero hozatu zabani mtujwa kwa wafahar mai emenia wala kwa jakao hatsu kangwa jukenda wafie bana haini mruhabali ya proje yende ya rengeze yende ya lole ya bali wanaoda vakansi renderi zihi pia ya vuka mzima shamba habari na mwanamshe ya bona mkera vinyuangu ikaw mrengeze anda zinu mzito hitswani hanyu kamtsona kamtwisha mwensede mhuzu zero hoza hanyu na mkera vinyimara ya mlogu mfaransa renge decision ripinise ye aeroport ripinise imadhamana waheze ani imadhamana hemi safara nane gouvernement renge initiative ukaya karnausi ya Komori haukaya haini mlulona mbahiki manguramboka eze avion ziko ufanya escale rendi hata amana nja Nairobi Ethiopia ziko ufanya changement d'avion sa Komori zila avion za bombo yodi ya mwado miti pasha avion hoja faransa si sante ke avion na ipasha Komori huenda Ethiopia nende na change yo nrenge kwa jina uja unufaransa sinambwaka c'est pas pareil et avion na ipasha Komori huenda Ethiopia ikauduka na mwaka urambaka linubombo. Alaikum salam mama Ferdina Mwenyezi Mungu na rehafadhi insha Allah ho hanzahi rabbal alamin
Mwenyezi Mungu voya sihawa ye usiku leo ye avion ya dangu hayo mali watufa hata mwanadamu. Alhamdulillah, gari mshukuri yao, gari himidi yao, shukura na himidi abo Mungu. Wa alaikum salam kikima weni. Shana rikani akili, mtsirengada, mwito hitwani, mwede mhuzu zeroho za hanyu, na mkera dhonda hukana baraka. Mwenyezi Mungu naripone shari. Mwenyezi Mungu ya Mwenyezi na banyonga mjua ukesto za husu msafara wa hawani. Wa Mwenyezi Mungu desi hawa yeye. Wanadamu wale watsuda wafihamo barini hawa yeye avyatsuda dangu mbaba hanu. Shari ndi hata Mwenyezi Mungu wakaujali ye avyeyo iwasuli mwali yisisema passage yirengema passage marwajina ye avyeyo yatsuju hamba genda dangu barini. She avyeyo yakaudangu wa mwali wiho. Wanadamu ikaw Mwenyezi Mungu ajela kabati hata ya hafa. Gar shukuri yao. Shana mjianki ni nyima je viens. Mrenso upatufu wanda. Na upatufu wa mashuhuli. Hani mrado jifikiria. Ba hata buma uneza jiri juzi ave ya tujua ukansi. Uya mdan janfar. Ave ya tujua ukansi mao na ukaya keja jua ukansi ye Ethiopia Airline yende hato aeroporo. Yiju hayende zayo. Izo kamtina tambakili. Shambaki ukaya gama zuhende na pihema ele. Mwede mahuza zoro hozahani. Angalamana ni jamali. Ye aeroporo lo iho. Wira niya yada. Wa alaikum salam. Ye aeroporo lo mwali. Ne aeroporo lo nzuani. Yo imerite yudo bali anima beni ya do virabo he. Ani heli ze aeroporo zilombi. Shabanda winjo hani mlugonzo ike hapashi ya avyo usangazija. Yedi ya huzero hoya. Nduweza kagasi na wanyanyasi wafaila mahajana. Harmu wana avyo fantome. Izo pia kamtule veye. Nyezi munarpone shari. Kam no par jwenda tamjifikirie ze vizanyo kangi zon danger. Shaga mjo ukansi komori. Karda kibe meishatu ga uhunu manga. Si ma je viens e meishatu ga uhunu faransa. Komori si wenda vakansi basi. Ya wende utululia ubaki. Rejuya son sipi ya rambe kartusiha. Mpake aeroport ya komori rengeziwa. Nyimlo kamtsuheda nzuani mpake aeroport ya nzuani rengeziwa. C'est très facile. Chaque mjo ukansi wandwa jangwani ajali. Wandwa kensa dolila na msuiba. Ye gouvernement wa ukati nata mahabanani. Wawe bazahani ujo hufa wadzihe osam. Kwa na uparjuku kizna watabisha ukati ndao. Subhanallah. Nyezi munanike khatima njema. Yarnike musomwema. Nyezi mga jalie mara ya wakumuru wa reveye. Wajo ya ukaya ritimeteze vizatu en danger. Na rijuhe sima je viens. Rlongu mfaransa. Rizihanye konyo nzima. Rizie misafara honda Komori. Hata uparahani he solution. Ya he aeroport ya Komori. Ilirido honda avyejo kanjema. Haukaya mtitona ya ukaya wasihi wanru wavuku. Wasihi wanru wavuku. Wanru de evite ajali la haijaja. Wanru de evite ajali la haijaja. Yode ponjo kwa njoma biani. Lukayo sikwa leo. Ye avion. Ya Mali. Ye RK. Idanguha. Iho Mali. Ya bonangule obwa Komoro. Ye avion yo etije jusi wayabo. Ya bangere parwa ni ma mekanisye ma fantome. Wanze wa ijuse mkubali muipashia. Gamdudi tena nabiye walo Komori. Ye avion yo yadanguha Mali. Ye RK. Itije jusi wayabo. Yijayamba yibungu ma mekanisye ma fantome. Wajawansi abo wasere bulo na utoa bulo na uchange mpune. Mkubali muipashia. Na msipashia tena. Na mhundre namna ya utaha avejoka solide. Ze aeropori zonra ruzanzuani mwalinga zijazirengezi wanro. Yode mna konsenjo mnikani nyimlo nzuani mlonga zijamlo mwali. Msede hata mpashia ne bombo tena.
ye wenyilo wa ukatuta wajue l'importance wa bahize wangu wa hunre mapesa na wafe watifonsa mbalo staka yo konsenjo mnikani hewe ye avyeyo keja explose ye avyeyo keja tubabarini idubu harma ziunga na marunkui ho Mali alhamdulillahi wavuku kabati hafa yabona ngule wotsi kubalim na avion wo hele hatulwa bulo hau hasere wa bulo hau hashanju wa mpune mkubalim jamu ya muipashia yo konseni mnikao ni hewe na mpashie ze videti bangizo zemeli vomie mramba hapashia videti rahana mba hapashia avion yamba hindi ya danguha izoti lezi aveganzo kazi ajalingizo malani hoti pia wa alaikum salam botozi zi ajalingizo malani hoti pia c'est ça. Il a des avions juzi ya kainda hata ya dubo honze ya ngwe mpine imenye yonde ida ya dangosi kwa leo na mkero dhonda ukana barakabu wa komori mjifikirie ze visa hanyu nuwana hanyu ne avenir ya hanyu ritsederi subilo renderi yangamiziwa wana avyo fantom wanu da wanu kwa tina bezu rongo itoti mapesa o wahafa juzi kabati wa hunra mahajana avyo ya danguha mara ya wahafa wa hunra hinri yonda ilawiyo idanguha leo Mwenyezi Mungu nalike khatima jema inshallah Mwenyezi Mungu arnike msome mwanza rabbal alamin rirengemia dina initiative ya ukaya vomie upashe baike kulimba husamwali haunzuani rana upasha avekao yotujao explose hawidangwa wanru wa timu na wambwekanga ubari ni upashe baike mbaja power ngotojojo utunga kado bilinraru wambweka kutushida ujilejeze rana udenga nrege hawanikao kabati hatamba assurance choka yonsi ya ukaya ya ujoula wane ujodangu hane kaifanya aksida wanadamu wanu kwa jongra entere hanga jongra zendamnizasyo za hao Mwenyezi Mungu naripwene shari shahu wanadamu ikao ebazi hao watu wa komori fidia Mwenyezi Mungu hifadhu wa komori haini ulona mbankili ya renge mbabi nima jeve mlogu nufaransa na mzeze avion mwa anule ze beza hanyu mdemande aeroport ya komori fanyiwa ike bien normal heni aviojo ukansi ike sur kai kansi haruma godro ilonjema gewa katuma bega msao komori shamti balele pupa la hoda matinze zembene zembuzi mtoka juma ula maele na unikawa nsuhole na boka mtunda faido ha Mungu mwende mahuse roho za hani heni ulona bankili kujorenga mbabi watukufu garjao harmaze suje za haka duhimida Mwenyezi Mungu bandi avyo ya leo ya danguha kabati ya hafa ngabo wakoza shati mahututu Mwenyezi Mungu ajali mwana mkomori adu fikili avant qu'elle fait parce nga jokeza jili mwali mjua nyoti pia ukaya ila avyo bombo nga mjokaya ya avyenu ya wanrondami ya avyenu gabuana makofanya haziyabo gabuana maikao shanga mjokaya ngwaju tabia zero misambalo stack kwa ti muhimu rahani maraya wa Komor duambia ukaya hewe ya avyo ila mtipashi tena hewe ya avyo ila mtipashi tena watukufu ngarjahar maze sujezi haka Mwenyezi Mungu nanike khatima njema arnike mwisomema Nimlo TikTok na mtapote parce qu'il y a des signaux Nimlo Facebook na mpartage mettez cœur watukufu ya sujet kaudo landisa o sujet manyanyasi uloiho Bretagne manyanyasi uloiho Bretagne ikao ya lolamrum shaya huwa ili kwa tsina Ganjordin mwambie nuka wadunga na hobarini huwasuli hunu waonu kaya vomie wa lolane rahani mwanamme horo hainda lole mwanamshemraji na ulona kirtas ya jamete dans la misère Ika oblige ya lole mzade kao wadunga na rangonziani Mwenyezi Mungu nanike khatima njema hani mrado juu ya reda mru njema hani mrado jua ya himilia mru njema mwanyanyaso ya lole mru mshahe wadungana honziani kajaka mru mshahe shahadungana dena honziani harumatambu na mashaka ikao katile mru mwanamme woi saspure mwanamshe woi ya hundwa ni ajali hau ya jirensi hata ya fionziani harumatambu na mashaka na misiru waidunga banda wajahunu Faransa wa elewana walolane
au kahaonoke mwanamme weide mfana mbona naye banda waja walolana habale mrumshahe wahea homsironi mwanamme gena mnaipande wa ufanya hazi harenge mnaipande wahahe hahundumru hamnike nyumba geyu hongulivu hamalizahe Mwenyezi Mungu hawa mnamwana mzima ikao ula mwanamme hendeze mbio hata hamru hajahanzie mwana ola mwanamshenge na resepise abasar zambara bandi mwanyanyasi yafanya 3 ans mahamira yafanya 3 ans yo mahamira daene mrumshahe ho hazinikao doye yaliyo hahundu mwanyanya mwanzani ukoka hunu Marseille hampara hamwambia ya ukaya bahatsi ndu situation njohanza njeni fanye mbahazi omsiruni ula hamwambia kabata tasusi nsonga mjohu eberge hato wakati zirongo zaho joka ujohunda mbanyumba wandisazi utsahe nyumba ya ni abona mangalia ikawe shababi wei haonesa unanya na ubinadamu boya kawaide mwanyanya manzanu wahe yaona yaukaya ngumrengu mwanyanyasi wei bonjour tipita mweba le grand journaliste mwanyanyasi wei yakahunu Marseille hahundwe kirtasia hahe nationalité 2023 yabwa basa ngena passeport rouge gena carte d'identité française nabo kama nzoni mabie nyone da mwikaonga mwanzo mjino de mamesha gasimanga garambula nao ngarjuwao wabale madina hao na watubale madina hao ngarjuwao wabale madina hao na watubale madina hao ngarjuwao walona ze nationalité ikao wahulu botira ngo huinga mambo ngabo ousahilisha maisha hunumanga itoti mpaka mrumshia yanike mrupapie shanga jo heli ya uhunda papie hunu garjo zerongo zonti pia heli zenzazilio mwanyanyasi wei hahulu kirtasi hunu Faransa gena nationalité hunda 2023 na haja hunu ila 2021 Mwenyezi Mungu asailisha zerongo zahe hahundu nationalité ya hahe 2023 karamba ya hahe yabo ya hahe ukaya hahulu kajani kwa ni mbaba hahe wala mzaza hahe wala mjomba hahe hatuwazi maliza hahe hahulu sha mwanyanya ikao katina kirtasi alone mrumsha hahe Bretagne hamrenge manzani wahe huno mabia yen baki hunu bango johunda hazi hazi nikanu dunko ufanya ye hazi hae mwanyanya siwe malani ya kufanya gabo wa maore shakabati wangazija hauanzuani shwa marudo kufanya ziyao hafanya 3 ans kajaparo kana problem hafanya 3 ans kajaparo hundwa ni mashaka ula mwanyanya ola halawa hunu Marseille hende hula Bretagne ham eberge hoda honi hakauka yabo hakaulala yabo hakahula yabo she condition gamjo hurenga uje Bretagne uje ufanye hazi gojo hunda hazo hazini hangu ohaziniho wakufanya hazi mi warabu na mi na wa maore baada harenge mwanyanya hende kabajabila même pas 3 mois ola patron hazini ha demande ola mwanyanya simkomori ola ulone 3 ans hazini hamwambia ukaya balia ezekirtasi originaliza hao uje balia zekirtasi za hao uje ola mwanyanya si ashangaya pourquoi patron hangu anabenda leze kirtasi za hangu nende eza jirihingi na minga mina 3 ans kajaparo kana dutu hangu kajaparo ndemandan bale kirtasi gabu wa maore ya wakufanya hazi yabo njaparo hunda mba problemo soma patron hangu zabangri leona bale manama na mhansi manzano hangu na eberjo hangu na jana mtu hazini hatu yenda ya ani patron hangu ya jana mbia nibaleze kirtasi za kweli huja subhanallah na bala deje mwanyanyasi nguono wana taratibu fantomu wahe manzano wahe ne mrumshahe yedmana mbakana shohagu mimwani liani sha vraiment kabati mwanadamu wape uja mrumshe désolé les kalima kabati mwanadamu wape uja mrumshe tijitoli à 100% mum respecteni tijitoli à 100% mumwani liani shana mkana dhina nibele kalima lilo kabati mwanadamu wape uja mrumshe uko udiwaza ala segondi njema za mrumme
mndu mshekodi waza segondi ukawede mndu mahangu rauna tambu rabiro barini radungana ujahunu ya jayani lola ya jani hatsimbaba hanu ya fanyu hazi ya nlisawo ya nusawo na zaya ye malia hahe ya tsahamru ya deklare mwana lewo mndu mshengodu hata ushanze fikira bahari mndu lona nationalité na we mndu maha hoda eberjo da honi ya latif. Subhanallah, subhanallah. Mwenyezi Mungu naniki khatima njema. Ola patula hama besha babiola ekangwa ujo hunu maudu ni daily Ezekiel tasizaha ho original. Ola mtu namba patro le problème c'est quoi amba mwanzoni bene nje nangalie Ezekiel tasizaha. Na ula hafanya turazo hazini hula kajaparo demandewa kajaparo dutewa shirangwa kati ya pari mwanyanya mwanzani wahe ya mbeha hula problemu zinjia hato hahe mru mshekatu mrespekte msidi wazekani parufanya mesaji ya heli nuvan ye mwanamshe uo bade mru mahe ha eberge mwanamme hoda hon wakana mnamtsangu wa mnariali wa wekla mnakopwa hato we mru mahe ndeze hasulabude mwetu ya berge hoda honi hamrenge nyezi mnanike khatima njema. Ya Rabbi, wi shababi ya dungana dina mwanamshira nguho hobari niyo wakamaro kuwajahunu ya redi mwanamsha njema yindi hata wajawalula na hunu Faransa yambala hoda Bretagne gasina turaza rangu siku ya mlola mwanamsha tomba nsenta tahazaya mwanamlola jidobri hata tsahamlwa deklare mwana manzanwa huko kaunu Marseille hampare mwanamma tsunduma keltasia hangu njwanza bazini fanye mwanamma la mwabia nsoba gamjo héberge pas de souci ujo bakoda honi hata hunre hazijo tsa nyumba mwanamma ula ya déplacer na héberge wana manzanwa yafanya turazo hazini ula ya suparuka na problem rangu wakati enda tsaishi manzanwa hazi o hazini hao ye patron a changé hamambie moto la ukayanga mazoni beleze kiltasi zao za kweli eze original na ulangu joka ya katina kiltasi za kweli shazila kiltasi ya hula fanye mnahazi ya bosinga njura ba ukaya ya mfitini ya demanyanya woi ya janyumeni ya mrengaonda hula ya mheberge haukaya hakai kajaparo kana problem lo woi hende hatubano problem huyo eba ni mwanamme ya kauja justifie ya ukaya weidi ya mfitini ya hinri do ukaya hasa harenge ula mrumshe harenge mrumshe ikawe mrumshe wenge na mwana ulona ena kelke mwa na resepise ye mwanamme ya basaharoha baada katina zila kirtasi patro hamdemanda zibalie hahundu bale mrumshe ngekote ya himanzano hila ya mheberge da honi. Subhanallah, Mwenyezi Mungu nanike khatima njema. Si para ye bwana woye telefoni ya woye mrikao yo ukahunu Marseille shahide Bretagne anamba bwetura mitide na mfitini ya saba oui abawo tido mfitini ye pourquoi wabakoda honi baade mrumshi hamambia ya rohe zaman rulo yabo haba yoshwa ya himanamshi saba ewa shwa ya himanamshi shawe wakutsona ya ukawaidi manzano wahu ya héberge hahe ya udeplace Mayotte ya udeplace Marseille ya uhanso hahe yi jange na problemo hazini qu'il ne joue wadi wa mfitinia non tsidami ngamira vya soma hitima n'importe quoi finalement go hahe ngolalo emrumshi hato bahema msho ikaja sante ya ukawaidi mrumma hahe wede mfanaye mbona naye Yahubali ya rangu Marok madwe mwenda haruma tambu na misiru yakajuma urahi jahulola yakauprotege yakatsindaye joka wangamia iho Marok yenda hata Yahubali ya ujahunu manga yauna ya ukaya kairim lolane malolana wajaba saulo waresepise heze madizahe ya simbu hao leongo jo urenge manzanwa hukubali manzanwa baharinge na nationalite ya ihula inu nationalite kao hayuhulu zo ujwa uhuziwa gena nationalite gena passport ya Faransa
kweli gomanone mrummaha kutsuto wale karibo shiloyo na wema na wamanade ne mrumaha ho mrumaha dazahe da warange manzani. Subhanallah. Wanasho hangu manzani respecteni, mais vous êtes vraiment méchante. Hana wakemrubotura tsidasi sonsi pia. Subhanallah. Na mkira dubano ashibafa nyika mkubali njema marendwa. Indi problemu ya hanyu nyika mrekonese njema marendwa. Manamshe wa ulendo njema huzidiwa za ala seconde. Ba hundu karibo shili humenye esprit. Gujo kadone mruma hao gujo hanza gujo hanziza. Gujo fanya tout ce qu'il faut. O wakati waju wa karibo shinzi yani. Mruma weka ani wokumono kaye mrume. Subhanallah. Nyezi munarnike khatima njema. Zahuwa nadamu ikaw wakati hunu bahari wagona makirtasi. Yemru hamada waja 2022 waja 2021 waja nationalité 2023 na mbaba hotsidia hunikao mjomba hotsidia hunikao shahutu wa mapesa uhulu yerohomika woniyo zabari yamru ikaw ya eberjo hai ya uhanso hai wakuhimidia wakushukuria shandi zongo dobo kaminja mfitinia zabaringi luna 3 ans ya tuparukana problemu hazini na bonga bwa maore wenji okayabo kaja parukana problemu hazini zabaringi ya hurenga luna 3 mois patro ya jam demande zekirtas ye wodo ya mfitinia nda webo kisirani baike ngohana ye pourquoi ye mrumsha hahi wabakoda honi na ngojoka emrumme gena problem de mrumsha hahi haro hahi dezahe ye mrumsha hauhansi yabo hurengene mrumshi finalement go hundo kalma udoba ukaya mrumshi waede mrumshi de ulodi afanye shwa ya hirbo cinema wallahi na Mwenyezi Mungu minja jolo kansi ne supplie mrumshi jamais de la vie shat kaubali roho yaho ne dezangu sikaubala shehitwa shaha hone dezangu njohansi hulala ni hugorje njohansi hulala ni shipu nede najibu polisi parce que wa upeu ya mwanadamu ya hureda njema mwanadamu ya hunako ani ya huresevo hahe ya ambia vas-y viens y'a pas de souci msohunu ba humpara ukamnika bonne nouvelle habu mraha hure nationalité katsimba ya hotsidia hunik simbaba hotsidia hunik simjomba hotsidia hunik shauhulu rijua uka emiraha yopiangio ye manyanyo ya unaukaya vome ya hurenge indizo ya hurenge ya uheberjo hahe wadi wa yardi ya hutuyo hazini hae finalement jom fitino hazini baike nguhano kwa botsindawe nabo hafanya mahamira rukajaparo hunda mru ya mtaharma problemu kajaparo hunda mru ya mfitinia kajaparo kana problemu de na patron 3 mois rangosu kwa hedai ho ya hurenga yamba patron ya mdemande ya baleze original ya baleze kirtasi yende alafungu ontukabo one dekapul déjà ba des problèmes il a ija hajambia mrumsha hahe kansuelewa si patron de madame bale zekirtasi ni bale zekirtasi nende na bonga mehunu njaparuka na problème na zile pia mwaname ngonoka ya des changements entre lui et sa femme et mwaname shi amrecevoir kwanza ufikiruka hili kwanza udhani kawedi ya ufitinia haba winga mumdhani hokanga mwelewa helikado mlio nsuelewa helikado mlio habe kango ndute ngojojwa weleza en tout cas kanauro wede mrumshi na bwe ko ulivenyu badi mwana mme hamwambie kango wanzu ngojojwa uroha shakutsina dura ya umduteya ukaidia hufitinia zabandu jukwambia dia hufitinia mwana mme hamwambia ukaya sheri gasina mahamiraru ngamuhaziniyo njaparu hunda hata reprosto kayonsi njaparu kana hata mba problem ijatsrange mwanama rende hula ngwe hunu dahoni rende hata rende tsimtu hazini gasina 3 mois ti demandwani baleze kirtasiza original. Est-ce que tu penses que c'est normal chérie? Et après minga mjo dutendo finalement ngamono heli unirongoza kutsunrongoza master kutsuri goni poche au dévalu et quand y a bongo ngoze luanza alafu gonsuka ya chérie à vrai dire ya bontina ujomdania mimi en tout cas eni joka ukaya nende tsemba hanu ya kai ola mwanamsha mwambe ukaya kana uro hangu jobaki
ikangu anzuruha subhanallah. Wi mwanamshe ikawa mwanamme wi hamrede njema zinji honziani. Wi mwanamshe ikawa mwanamme wi hamfanya njema zinji honziani. Ika mwanamme wi abasar zambao na uti mwanamme uluna fami Marseille. Wi mwanamme ikawa haka ujidobli haka ni mlumshahi wa zamna mwana. Mdo jua nyona shuaku karinda hatari mdola ni mtuna za kirtasi waku favorizi handanyi. Haukanyi de mko urenga grossesse. Mdo kukana grossesse. Nyide mko favorizi ya shatsindasi. Haukali untina kirtasi kutina kirtasi si hulula. Ode ujoto de uhunga kirtasi. Finalement uja uhunga sepise. Mrumahu abasa. Ya dosi sona uhea. Ya jihunri halawaiho. Ha ebergewa. Ulamna ekonomia do kadena ya hamtuwa harmaza kirtasi kaudo do wazihunra. Abasange hongu galera ngu tabiho. Gun demande ni tsahimba taratibu ili ya sezai hunu Marseille. Ya sezai hunu Marseille. Subhanallah. Nyezi munaniki khatima njema ya Rabbi. Wiyakakawe mrumshe. Imana mmewoyi nga wana shatu wenji. Wakaugaleri, wakautabiha wa Misironiho, wakautabiha Maroku, wakautabiha Zelibi, asibabu ya huwa naume wa Komor, ika wakauwahimilia, na uankuraje, na uaproteje, hata nusu ya hao wavuku, nusu ya hao kwa javuka, shawai mwaname wei hamrede njema, yudi mana wakati mwanamsha wasuli, yambie mwaname ukaze njema wanirenda, Maroku, hata rme Misiru ya Maroku, wallahi njojibu wa kemruma hangu, ola mwaname hanu ya ukaya, vomie ya mlole, bawendu wazulana waluna uwanzani ni atsede uluna ya lula uluna kirtas na wajojua ya unjile mnarali wae ya hule kirtas finalement mwanamshi hamandawe uje uone mruluna kirtas ya zihunra hahulu hama pesa guju ya humenye akili bamu eberge wambie mrumaho ya rohe shaye manzani wahe katsuroha na wodo uluna situation duze mrume ya une ukayenga mbakini fanye baike mido ukazo mido uliwe nyumba vaut mieux que je quitte hauke mwanadamu inge capable à tout. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narniki khatima njema. S'il vous plaît tapotez parce qu'il y a des signaux. Mwenyezi Mungu narniki khatima njema. Merci beaucoup Binti. Il y a des gens vraiment méchants. Wanashohangu. Moi je vous aime trop. Vous me respectez mais vous êtes vraiment bizarre. Quand on dit les femmes sont des vicieuses, c'est la vérité. Vous êtes vraiment des vicieuses. Mes sœurs, respectez-vous. Quand on parle de ça, il y a des femmes bien. Gabwazado wema, gabwai. Gabwatsu reconnaisse njema. Shalo bumba la shinruche. Mrumche kaindi hata dekurajane mrumme. Kajaparone mrumme na valeri. Eka mrumche hata dekurajane mrumme. Kajaparo kubalika hara njema. Ya latif. Ya latif. Nyezi munarniki khatima njema ya Rabbi. Mwenyezi Mungu arnike mwisomwema ya Rabbi. Nywana shuhatu mdodo njema na mdo shukuria. Na mdo himidia. Na mdo himidia mwambe ukaya hasibabu hi mwanamme wedi na hunga maisha. Jiwa naume wabido himidi kaso di mwanamshu na hunga maisha. Shadi izo mduluna nationalite. Ya ihula. Ya mdumao hajojwa ya unjile mapesa ya hule. Hajojwa ya unjile mapesa ya hule. Shahono kanguju ya hulole. Ya husitili ya wanzi ya wanzize duzo uhansile jingini loyabo yo ulone kirtasi na bawa kutsumli da huneke kirtasi udejanga una resepise sheke mrumaho haka wahende ha balance upando ya resepise na idi atwe mapesa shama haba ne mwanyanya ikaudi ya kaudia ya deklare mwana uo guone njulo hotle mwanyanya ruma problem. Gouno nzulo tumanyar ma problem. Mwenyezi Mungu narniki khatima njema inshallah. Wa alaikum assalam ma sœur. Subhanallah. Subhanallah. Kam karadu muhazini mliyobu makalbi kasi. Hani mriya baki nemba kutia hai. Hani mrahimidia nemba riviki hai. Maransi uhimilia na hawi. Yo ujuku hazini ya juku santa nemba hazi hai. Shawenjwa hani mlo Bretani muhimilia na hashari na rohombi gamsugo fitiniana na muhimilia na haupeu hani mlo na himidi ni bariviki Mwenyezi Mungu yamba de wazungu neze kabila zinwa jina go hormaza entreprise hizo na haimru ngushukuru mbabika udi ya hundrao sheswa komori kansana na rohombi bahani gamina nationalite wikatina nationalite hudu wa zakedi ya hutla hazini yo utsona za kirtas
yani neza kirtasi zangabu dia hutla hazini wewe ngauna kirtasi gwanzo ikihama ou qui est favorable par rapport à lui. Ya Latif wanywane de mwerende wanu panu mdiweze kenu wakati wa bala roho mbesu mwa manyanyo Mwenyezi Mungu ujua ukause bali un jour. Mwenyezi Mungu ujua ukause bali un jour. Rihuzu emalaho, rihuzu embaiza ardhi rakanizo, rihuzu wanambe rakanao, rihuzu yeziunga, rihuzu embaiza dhabu za wana shahat, rifanya misafara reja hunu manga. Haini Mungu nabaki ya hunle mbakuti yahe, Mwenyezi Mungu mkusudia, msibali roho mbii, hujao ni mjumbe fanyo nyenyanyi. Mdiwa za misafara minga msufre kadunga. Mimi hoja manganja sufre. Shanga mipo Mungu juu, gamuhimidiyo, mushukuria. Wenju hanyu mpasua mtsungu hata mpasua bahari mjangu numbala rohombi. Ikabidi mkepo Mungu juu, haini ya biro baharini, ya pashi ya videt, ya wasuli Espanya, ya wasuli Ufaransa. Yohamba alhamdulillahi bo Mwenyezi Mungu. Amuhimidiyo bo Mwenyezi Mungu bada univukisha. Mluka bo Mungu juu. Hado himidia, hado shukuria. Da wenji na wenji wafu wenji wavuku rilata roho zinji mobarini hanwe Mediterane rilata roho zinji heni yavuka ibidi ani yake mruwa roho njema yake mwanadamu shamja mredi hama vampure mredi hana roho mbi muhimilia na hawi muhazini gamfitinia nao hawinji gambalasa nao hawinji. Ya Rabbi, eba nyinyi ya vile dili banyu zesprit zanyu zilande ngizo esprit za mazetoni. Wamdu wapashia videti, wapashia japawa. Kutsobo nsi kutsibo juu, do wingune bahari. Nwashiwe na jana ruombeo, mwasili. Mrungu wasili panu hakana ruombovu. Eba numduweza kamkana wanyanyanyi makada nyinao. Wafanya misafara donani, winji wa hafa. Videti za zoma, nyimwasili, wakabidi ushukurie, uhimidie. Na magali mjumba, wayu habiro barini hojahunu, wayu habiri Maroku, jeheli mwanzano wayu habira Maroku. Hawasuli pan 2021, Mwenyezi Mungu hambushiria heri haundu nationalite 2023. Gondo wa balase mwanyanyuho ya hu eberge, mwanyanyuho ya ukahazini. Yede mananjuma bia nyuane da mikarulo hunu manga. Haini mrika uluna mnaipande wa ufanya hazi. Ya una mwanyanya mkomori. Mruna tsiparo mwambia ukashe ipande shinshan rabo. Subuti ujikaze kagami na kirtasi tihundu. Haukehenu wakati wabwe hanyo aho wambia mwanyanyuho mkomori mlo hazini nzima. Ya ukaya vanunga ona mnayukana muo. Yesu enda hu balance kangu juro na sejuru. E kangu juro na resepise autorisé de travail. Wotu enda wambalance ni. Na mkera di mdo bazi ya nyoza hanyu mdo hambanga nyina. Haukuwa nada mwana ebanu gori myo pande hili. Ebanu sa hundu uti hundu. Guna niponesha risha. Wanzunu hambeza kono doa ni balance. Si hundu gamina. Il faut dire kanga sina. Shawo jawamba kutina ashe. Wemna ipande wa shimaore. Na hulizi wanifanya o. Ya waka suiri kaya hujimeta danger. Hauko wenju hanza dozisa. Ebanu mna ipandwa hoje. Ya huliza doishi ya njahula. Shinipa de shakoli. Ti hundu sejour. Ti fanya paksi. De mrum shahangu. Hauti lola. Na mdo hamba. Mtudo vumbuwa. Mtudo ambe realite. Parce que ribali ye shenda garanzo ya kume harohombi. Wanedemu wanga wabuwezi hanyo wambie wanzani wa ukawashe. Shibanunga bo. Asha mna ipande. Alhamdulillahi. Mna ipande tso inga mfanyo haziga mdiwanro. Olango ya ukaya ngene ya kweli ngondi ya hubalance. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Vous les hommes kalbosh, bahatanga bwana washe. Wa balance wanzani wao, wa balance wanauma hao. Ya Latif, gamanzona biye manamshe woi. Ya ukaya wallahi ngojo famnai. Nane sejuru eresepisi aho kena usharjewa. Nane mwana mmenga njomabia ya diane deni ya hudeklare mwana. Wende wazie.
Yambe ukaya je me trompe nsu amini ya ukemwa na ula wahangu gamanzonde la fanye ADN haukati mdeklare gamdute mrumshi yende ya change rese pise haukaya kuja merite hunde kiltas hujo merite kama ni mrumaha hongore konese zenje maikaudu ya hurenda shakuture konese hurenge mazanwahe humhatsi yabo hurenge mazanwahe diwa ulo mrumaho mrumaho ya hurenda njema ya tsonga hunda rese pise ngonzia ni ngondo mbio. C'est ça. Yemlugu kano manzania rende, à vrai dire. Les émois même ici, yemlugu kano manzania rende. Laissez tout. Parce qu'on est devenu vraiment des vampires. Hanimou tsanzano manyanye damu. Ya Rabbi. Rinike mbangu kwamba imani hani mrado joka ya wema na mamkomori na rikane konyonzima rikiri himiliane hawema rihimiliane rikiwa nada maupenzana shatsi jari himiliane harohombi hatardo jue nezeviza haka hatardo jue nezeviza haka mnayenda hata hundumba taratibu yoto puashe ito halat gama babu manam shohangu gesti wafanya nenamna wambie mrumaha hokaya ngojojwa wendeza hawewe weikatsuro habana warenge manzano wa muhatsoda honi de manzano hinge na kilta sa Faransa na hujwa kede da balance mrumaha mrumaha wafanya mahamira ruka japaruka na problemo hazini wewe bomana rango usiku manzano hewe yenda hazini na idi atashi manzano haz hambilo balieza koliende yabo hujwa kadi ya mbalance finalement hujahum de seve mrumaha hasbabu de manzano habango tsogo mdana kadi ya hufitinia bien sûr ndaye wabie mrumero gamwambe bomana mshewewe ya ukemna resepisa ulonaye wongu jo anulewa haukaye shababi wei ganjo msutene heni mrujo kaunilema gujo nilema ganjo sutene shababi wei yende ya pare mwana meka udia kau deklare mwana uo waelewa ni ambe ukaye mapesa tsihuva sasa unike mapesa shaenda wambie ukaya enda waanule wambe ukaya mwana mshole mwana tso hangu haukaya hakaudoni trompe wafanswa desde d'ADN ya anule wa yene sepise yende ya dunke shaba bwana wolo neka gujo mtola kirtasi ruoneka gujo mtola kirtasi wallahi na Mwenyezi Mungu ça me fait mal mitsanza mwana mshahundwa ni problem inshallah je vais amjom soutene ganjom soutene haukawa upeu leo mrugo amongulole utsona papier mrenshi ampe yarenso alona ze nationalité ba wa utsona ndandu ma esclave mrugo ndi arone yalole utsona papier yo utsone papier ndi hareme mru ani harende mrumbi hana alona ze kirtasi masababi wanje mrugo mbukaya vomien lole utsona papier balala ka ujoniste na wala ula dumba jahannama kaitina uluna papier kaitina utuna papier haini ya wasuli unumanga upashue zetran neze metro ya nkilia henge songo menyeha waredi hama fantomu waredi hama bibi wanzuwa wewangu ketina owanazala hunu ketina owajaze waja hunu rangu hale ketina nyuma janyumeni haini ya pashie metro ya nkili nge songo uchange harende ha fantomu inu hadisi hingi yunu subhanallah panuga mtongodi wa zaukaya mkaimo mkamaroku winjwa hanyu msufre juma utsoli banyumba juma utsonda mbaindwa hula hatari jemanga hoja hunu katsuhimidia rashukuria rahimilia na hanjema haini mga sutene mwanyanya ya Latif Mwenyezi Mungu na hifadhi mwanyanyasi wei Mwenyezi Mungu na hifadhi mwanyanyasi wei c'est pas facile mrujitole alole mrumshi nga muhanzo gonanzo mrumshi atsodi wazanjema za mrume mrumshi haukanga joka mrumshi de mwenye udiwaza tu hainizo njo hufanyia kanga shida nao valaba hingo tsojona kabana njaparo ufanya mbarongo ça c'est des comportements féminines ya Rabbi mes sœurs arrêtez-vous mwanamshe wewe ye mwanamme wokana wona hindu womranzo profite sexy ya hao womranzo profite na de baba hanu bure ya kauli benyumba de mruma hao ya baba sana ruone ukaye manzani wogujoli benyumba shanga muhuni komia gamjo sutene shababi woyende hata ya menye resepise ya ruone kem jomba wo mono na valeur
Manzano hemrumaho ya mrenga ya jamu eberge. Ngujo hufanya kirtasi. Wala baike hende hata haumitsa wallahi ngujo ambe mwana kana hufanya kirtasi. Kwa itswani ha. Kana hufanya kirtasi. Mwenyezi Mungu aranike khatima njema ya Rabbi. Mwenyezi Mungu aranike roho na subra. Mwenyezi Mungu ajailie ye makababa ya lo Misiruni, ye makababa ya lo Bretani, haini mlakani akili na hikma, ya dojo kawaide mwana waide mwanzani wangu, nsimfitinie, nsimmenye maisha, haini mlakina ine mne mshahara kaudu ya lona ye, wafitinia manyani ho hazini, kuna unuko mshahara wahahe ufanye mili. Subhanallah. Mwenyezi Mungu najailie mazababi mazetwani mazababi makalboshi walona zafikira fantom mlo Bretani mkane mahaba na nyanzo mwanzane ranyiru wanyanyanyi wa Komori yojokana kirtasi yanze yotsona kirtasi yojokana nationalite yanze yotsona msimiliane hashardar leme wananyi. Ya Latif. Merci beaucoup Naisati. Mwenyezi Mungu aranike khatima njema, aranike mwisho mwema. Alike wanadamu wa uhimiliana hamahaba. Shagar mwambia onibu makalboshi. Wallahi na Mwenyezi Mungu. Gamina listi ya mazababi wenji. Walio Misiruni wafanya uhazi. Watongo fitini wanyanyao. Gamina listi depuis longtemps me uzamba. Il y a des moments je vais venir là, nous citer un village par village. Kawe mrukadha po malakadha, gemjikadha iho Bretani, hafitina wanyanya watolo hazini. We mrukadha takadha, katsuhanza yaone mwanyanya, itsotsi wa mji mzima, hawangu wa mji mzima, shahini mrikao kwa ti mji mzima, gwa mfitini yao, ganjo vumbuani ze listi zanyu un par un. Mwenyezi Mungu nanike manyasi wa rohonku, yani kama nyasui mvuna suha huanza Rabbal alamin ya jisema nzambi alhamdulillah shepo njo kwanza nambi njo usuhete au kemru mshawika jahuzalia marunda udu mfanye maisha atahunga resepisi njo na ukaya watsede namna hata wambe gutsa arrangement umreje. C'est une chétanique, c'est une femme vraiment chétanique. Nana minga mjo soutene, j'ai jamais soutenu des choses qui va faire mal à une femme. J'ai pas soutenu. Cha abasar zamba winga mjo soutene, hata détruise et récépissé ya. Ayomi adimina renga. Hauka t'es méchante. T'as oublié le moment que t'as passé au Maroc. Ika ukarma tambu na mashake mwanamewidi ya kawu protege. Hata mwasuli hunu Faransa. Mwanamei haonuka wimru mshengu hulolo. Dango sojodwe shele ya izu ya kauhile da honzi ya narma misiru ya Maroc. Shahono ya ukayango jo mette le couteau dans son dos à cause des noms kalbosh. Bahari hamuru nationalité nyumeni. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Watukufu. Garenda au harma et deuxième sujet. Deuxième sujet, quand la plupart des femmes, nous Josifanya, chat et sujet nous dami hondani, gamjouan batura mou déteste les femmes, yo de contraire, mou kandani, mou humiliani, chez kazi jazembizani gamzifanya, gamjou mwambiani mchange, haukaya owanaume, mou warongo za d'une manière qui est vraiment violente. Hema kalman kou yamba hausiu. Nyuana washe mubungu zambavi. Yeto. Watukufu. Manem shohaku ikao. Ya lolo. Ne mrumahae. Ikao. Hambie mrumahae ya mrensi. Bangwanzu arejeze mtolaka. Kaja ezite hotuwale kalima ya lambi. Wakati kao. Ye mrumme ya za wanadene waza wanawararu. Emrumme wei hamransi. Gasina haruma mahamine kajaparo tundoa na wanu kajaparo uve mwanamsho imbahiru mwanamshe gajaka ujomba bahanu ikao do yaliyo hamrumia wangu ya mlibere ya mfungu enea lolo
ola mrume kajaka ujibu hamrumia wangu mjini hao kana mabie mrukadha ya nifungue ni huna mrume ya lole kabasi mrum niko reponsi baada harumu wangu hedi hata atsa hao la fundi ya wambiza ola fundo namba ukantina ujwa hufungua rane je parse nimero ya mruma hao na hadisi da mina ye ola mwanamme kaja paru fanya kursu haruma panda 4 kaja paru fanya pasu alimentaire yani kwa na hae kaja paru hata barogo ya tundo wana panda 4 ni vinu konu hedata usiku ya aparese hatowaze toalaka wa usiku ya aparese hatowaze toalaka gala amsomo mna commentaire parce que je sais pas si c'est une femme ou pas Vanu Wehingli. Tu vois, je pense que c'est une femme. Elle vient de me dire Mihingli. Et à la tif. Que Dieu te pardonne, je te jure. Que Dieu te pardonne. Je sais que tout ce que je dis là, Allah est d'accord avec moi. Parce que je respecte tout le monde. Mais une femme comme toi qui était là, tu dis Yewehingli. Parce qu'on dirait que tu es une chétanique. Ton objectif de profiter les hommes, de prendre le mahari et tu pars. Ton objectif de te marier à chaque fois, à chaque mois, à chaque jour. C'est dit good boy, je sais pas c'est qui, je sais pas c'est une vraie femme, mais on voit que c'est une diabolique, satanique, fantôme. Au lieu de dire là, c'est qu'il dit Turam, notre frère, il veut de nous protéger. Dieu dit pour que les gens, mais elle est là, elle dit n'importe quoi, au lieu de quitter dans mon live, que tu allais ailleurs. Charubaki abongwa bubatani na ma fille, c'est comme si j'ai besoin de toi. Va te soigner, n'importe quoi. Il dit quelqu'un de chetania monem chez les Vumbabanu. Il y a tout le connaissant Rumaha. Ça se pourrait que c'est elle. Il y a le tuf. Bon, Koulingabwana Wasu la hitima. Ça se pourrait que c'est elle. Une fille diabolique, satanique, au lieu de comprendre que tu l'as mon guambo, il dit santé en pessoa wache, il les échange, mais t'es là, tu dis n'importe quoi, au lieu d'aller en affaire. Nyezim gunanike khatima jema inshallah. Nyezim garnike musomoma inshallah. Bon wa alaykum salam mon frère Amir Magi. Watukofo ola manam shohatu yamrumaha hamranti panda 4. E manam shoyi hasufri na wanawara. E manam shoyi hatabiha na wanawara. Hapara hanza ya jumrumaha ikauka jamfungua. E mrumaha gajaka hafili hanaye. Merci beaucoup tozi. E mrumaha gajaka hafili hanaye. Emruma ikajeka watunda ha souffrance ya 4 ya jise pardene mrumshe to alaka gajeka uzitoa na weze kama sulibo manam shadomba uka utso unangalia utso utundo wana utso huja nikeze to alaka zangu kaja parwa mbilwa ukaye mrume hamba wi uno yija hatwaze to alaka na ihotoa hatwa to alaka nraru safi subhanallah hatwa to alaka nraru safi watina tamba piche ya ukaya wede mzazi waho wanahangu simtabisha 4 za kamili njamnika twalaka njamtunda njatundo wana hata paso alimentaire njaitoa voni mfungua na ninike twalaka nzima hamnikaze twalaka zon ra e mwanamshe wei haja hajua mwanamme Mwenyezi Mungu namjaze heri na mketi bwana sohangu même si ça va vous faire mal, mais na mwishi, li mtapote, ngemdo sikiti, na mtapote mdoni yango, muhimu na mnienge, sha na mtapote. Haja halolo ni shababi, ika utsuna kiltasi. Ni mwanamsha weti mlulona nationalite, sha mlulona séjour. Hamlula, hanshide nae, alhamdulillahi wajulana, wapartaje mahadisi, hata yaida ya fungula hivir, haja wambiziwa. Rangu wambiziwa ngasina 3 mois à 4 mois, ola mwanamsha jambia ola mwanamme ukaya kaili unirensi unifungue bom hamadi salwa mwanamme mruma ben mfunguza bari sawa ngaona grossesse. Bon, je vais voir ce visage de cette femme. Wallah, je jure au nom d'Allah, je vais t'afficher dans le réseau.
Ah, désolé, bano eti mwana mshe. Hainga mbloke. Van linuka baba. Linuka baba la tataza. Vraiment. Gamsongo bloqué parce que je pensais, désolé à toutes les femmes. Parce que je parlais comme si c'était une femme alors que c'est une chétanique qui se cache dans son téléphone. Au lieu de venir là, de montrer son visage, de m'affronter en live, elle a caché son visage. Désolé. Désolé à toutes les femmes parce que je pensais que c'est une femme alors que c'est une démon qui se cache dans son téléphone. Désolé, vraiment, je suis tellement désolé. Ikao, dans le halolo ne mrumma hahe, mrumme ikao, gasna 3 mois à 4 mois, et mwanam shenge mziro, gena grossesse, hajambia ula mrumma he ukaya, gamanzo unirensi, bamba beho wana hangu gwanzi areje. Subhanallah. Gamanzo unirensi, bamba beho wana hangu gwanzo ya rejei. Subhanallah. Hudiwaza ye katra ya wabandone. Hudiwaza ye katra ya suka utundo wana. Hudiwaza ye katra suka ukana hajanawe. Abasa uhundumana meha hulola. Tsawe ngawe mziro. Gawe na grossesse ya 1 mois quelque. 1 mois quelque. Ou 2 mois quelque. Parce que langu ya hulola gagne na 3 mois à 4 mois. Humambia ya hure nsiba mbaba ho wana ngwanzo hurejei. Huduwaza kambaba ho wana ho wedi andui wa hao. Wedi ya humete dans la misère pendant 4 ans. Ya tsuhutunda, ya tsuhupara, ya tsujuwa wana ha. Huonoka wade mlume, uodu wanzu ya rejei. Wana shahangu, à vrai dire, n'arabe réalité. N'arabe réalité. Est-ce que vous avez quoi dans votre tête à vrai dire? Et chose ko ukaharma za fikira zanyu hinri. Yabonu wavumbua o, doa kouzilenda. C'est pas toutes les femmes, doa kouzilenda. Wana shohangu. Yezi ko ukarma za esprit zanyu, nyuka na esprit hinri. Mbaba wana haho ya huransi panda 4 ya tsuhutunda. Ya tsujwa kanga unamuha uhufu. Ya tsutundo wana. Wamrumia wangu hata tsuparupari samba habari yahe ya nyumeni. Wademande toala katsuka uzitoa. Yende hata jahu ya hufungwa toala kanraru ya tsusaza wanzania. Shahuni katwala kanraru. Uje ulolwa ni mru haukaboriele wa ukaya. Bande hajua ukaya uhundu mrumme. Hauka c'est comme ça que ça se passe. Gojo hunda mrumme. Ya rede mrumshe na ihata. Ya tsibe mrumshe mbihata. Ya dofkil kabale mrumshe ola. Kana honda hata ya mturuku. Haukaya ce qui fait mal dans le couple. Wanruwaili wa kuhanzana. Ye kaitsoka ye mzima haramba kemana mshulangu nanzo haku. Bahimi mikaudo nanziwa. Miwanza umtabisha. Parce que je sais qu'elle m'aime trop. Muhatsuka ya kanaupa juhenda hata ya mturuku. Wala ya nidiwaz. Dahi wakati kwenda hata mwanamsho ola haturuku definitif. Ila do wakati ukona le kalboshi la kawanziwa, le kwanza ndo jirejeza. Wana sali, wana bonjour, wana kuku, na bala wakati na kaumone samahaba, neze nyanza, ni makalima ya sukari ya njizi, hakaudoni fute mwalape, anabeshia, ekatsuro ya fila hao, subhanallah. Dahibo manamshe wewe, gore jizumba na huwana hao. Wallahi na mnyezi mgu wangu jo ya hutimizi. Gujo ya hu assassine. She ya hulola. Ikao dejange na mnama na hombaniho. Ikao ya fikira uloni yo sura certain kwa unafikira nza u avorte. Izo humambia. E mwanama hande ukaya ntina ujua uhura ntina grossa sinede zangu. Na nirensi uzaye nga mjo hufungua nede zangu. Huambe hate mwana wa ika na uba kombani. Ya latif. Hate mwana wa ntina umgarde. Une des conséquences, c'est Wandoualolana le halal. Watsina mariage à la mairie. Comme quoi, si tu oses te débarrasser de mon fils ou ma fille, c'est un assassin. T'es un assassin. Je vous poursuivez. Chaze mariage za halal. Zinuka wat certainam na hunumanga. Ijuka ushinda ou poursuivez mwanam shawai. Hauka kabatsu dalilu comme quoi, il est ton mari ou elle est ta femme. Ikawa mwambie mwaname ukaya nirensi. E mwaname mwambie ukaya ntina ujua uhuransi. Gamnari hensi na tsokansi hata uzaye. Utimizi mezi. Uzaye gamju huransi nede zangu. Haba no hata inu ntina wihansiva nitsoro haba inu gamjotoa. Ne ya rejeze mbaba hoana. Iba nubwane shuhangu shumanza uhinri ya Rabbi.
Et Shomadza Ouhindri Bwana Shohangu, qu'est-ce que vous voulez à vrai dire? Ils ont Madza Ouhindri Harmedou Niaïnou. Mrume ya hulo na ya zade na wa ya husubise tambu na mashaka panda maha na maha ya tuafili hanawe ya tuafili hanoana ya jaya ka ufungwa ya hunikatwala kangaru finalement waja utowe mrumaho ya hulola hari wanze umlejeze mbabaho wana ba wali ajo ediko wana wali ajo ediko wana eka haka mwa education joka ajo kaya ngena wana shaka jo wajua rati panda 4 ans ya kika watundu ya kika hafili hanao yakika hafili hanao hawa abandone définitif katsua para katsua tunda katina hata haja nao kajaka na mahaba na wana mngu yastamili 4 ans batina uparu wana hea wajue wede mngu ika ngujo ujaye eduko wana hau ngujo ya meto wana en souffrance ngujo ya humete en souffrance na hiti boshaba binga muhambio turuku Okaya mrumshia ha shetani c'est très difficile horeje mwanadamu utije ujilatiza wakati haukaha hambia ya ukaya ngwanzo rejeze mbabaho wana hae haukaya wode ujoshinda ya eduko wana ha haduwaza kambabaho wana haranso wana panda 4 ans gajaka wa para gajaka watunda wote dajuka huja ya eduko wana shawo ngujo hangoma ili amenyele mwanamsho yevi mwanamshe wewe kujarambwa ya ukaye mwanamme wewe yeka hanza imtolaka hweka hanza shango jo utowe mrumaho na wowo gwanzo humete dans la misère le joie ya ukaya mnyezi Mungu kadoho moliva ngojo subisse udi subisse udiro hanizo wa subisse ya humete en souffrance pendant 4 ans ngojo subisse utungu bo mwanamshe wewe ngojo souffre soif bo mwanamshe wewe haukaya ngono kaya lobawa dawa ibidia nzowa nangia hanze hauya hanze ngia nzowana shaka huransi panda mahamine kaja paruka na haja nawe ndizongwa nzubemru maha ho ya huniketolak bangwa nzo rejeze mbabaho wana hao subhanallah ou le courage de dire ça na bamru maha ya hulo la kujamzishia humambiaze kweli ya kawe mrumme ya kaya lola yede hata basal zambao haniransi gasina 4 ans kadro tundowana sibi haya nikizitona kaja kaunifungua simrumia wangu surumo mjiwa hahe njaparu mjomba habari mahamine kaja paru tundowana ha izo hambie mrumaho zoti pia finalement ngojo mambie bahari ngwanzo urejei shetani shaha. Et ben bon, c'est que nous voulons, c'est quoi? Et ils auront ça au Henry. Wamrume, waziona maji, ya jabala ya nzowana hao. Wamira, ya wanzao ya fanyao, tout ce qu'il faut. Gore Jesu shunga ipasisha mrume. Ya huransi panda mahamini, ya tuka utunda maana. Ya tuka uhafili hanawe. Wausuke kaujaja huransi hato ala kangaru uje hunda mrume ya hulole deja sangawe mziro wambie mrume ya rohe deza heba kwa zoro jazamba babahuana wanda shangu kamkana dhauda hukana baraka s'il vous plaît bedi madame Jodona ma vampire ikawokwa jukaya wanguha ba je suis l'avocat des femmes parce que moi avantageni à 100%. Cheka il y a 2 moments si mlongozani parce que c'est la vérité c'est mieux que je pas ni mlongozani kamredenai. Bahibo shababi mrensi wende zaho kite definitive jokan sudom linda bahibo manamshangu gamhuniko 3 mois à 4 mois 3 mois à 4 mois emrumaho we ya hureje tu vas lire l'heure ngojo regrette de toute ta vie ou Paris samrikati de mbaba hoana il a commencé via nyumeni ya hundamnamala gawe enceinte les kalima wala bakom kwa indaza hoba uti konte bon lomziro banga mjeito subhanallah uti konte bon lomziro to henda zaho daini untina wi garde baru ngwanzo jezamba barowana ya latif ya rabbi yenu hadisi hindi subhanallah Nyezi munani kwa nasho hatu subra wado jokaya ya sitile mruwa manza ya sitile mruwa respecte ya sitile mruwa himilia ya latif
shababi nele utilati wakati juha utlawe uya tujuhuli sasumu haukale kalima manzonde jezembaba huwana hangu lo kalima zero ikaubidi ya biole d'une manière hadi wazaka holeza peza mhunra le kalima ya dia hambia ukaya inunga mjeito wa yegrosa sinu kena ubaki manu ketina mana ubaki wambe ni bakata zaye ya bodo joka uti mrudo mwema banyinyi bwana umemwona nswangwa shanyu na mdaturu kumleto mlete zebatani zanyu gamra nswangwa shanyu na wana mwaturu kumwede zanyu mwisha walolo manzamdo da motoki seki mi papa mrukadha ok na bala hufanya maha na maha t'as jamais allé t'as jamais cherché à savoir comment il va tes enfants là maintenant elle est mariée elle a trouvé un beau mari tu vas déranger et tu vas mettre la zizane et tu vas casser tout n'importe quoi vous êtes des vampires mwalanso wangu washemwe des anyu na mturuku mlanso upeu no ura enezero wabi mlonizo shikashaha kuja shivalorizo wa shigarde shahusha bandone shihundu mraji na ngonjongoma vahola mwanamshaka jauna ya ukaya wei 100 nai hansimbiambi na nimlawe shagono kanga mumrejezo gorejezo shetani jei husubise vya gorejezo shetani ije yuhangamize raworwana subhanallah Mwenyezi Mungu analika hatima njema nambie shababi wa yaukaya utiforce au kekado anza uforce weti mrulona kertas e mwanamshonge na séjour nge capable ya hupulie police nge capable ya bendrabo nge capable ya mbe humuwa nge capable ya mbe weti mruma hai juha utlawe umbulie ya jia sufre juha utlawe umbulie ya jia kozi shauti jua mengo sogili ukensi yabo da wallahi wonge kapablu ili ya hubate ya hupule polisi o muso jua mengo suswa komod hao o muso jua udhulumihe maisha hao ne famia hao juha utlawe urensi bayo shetani ya mwanamshe uo weti mrumshe ulona roho ya roho ya herende ha roho ya inyama haukaka tujifikiria eza mhunra nizo yare ndo ane mruma hahi mtuala kahahi mbabaho wana ya mransi panda 4 ya tukao mtunda ya tukao mpara ya tukao tundo wana ya tukao buwana mbahinru yenda zahe swai hafanya returu baada hamfungwa tola kanraru ngujo ya humanise daone mzade ye mzade ha accepte haukema na metide ya humanisa emana mshewa ye shetani haukadi ya hambia ya ukaya roha wendeza hubama nzonda jeze mbabaho wana hangu ya jia lolo wana mbabaho wana haukaka na fikira za ulolo wana kajajua ransi panda 4 ya keka tundo wana hahi Mwenyezi Mungu narnike khatima jema yarnike musomema ntuju wa ukaya mirenke des appels wangu watukufu gamto nimero rihundwana shohat na mazababi wapare waonesi zira aizao na nazifikira zao wa upande wahe mwanamshohat roy Mwenyezi Mungu arnike khair na baraka nano upande za wanadamu wafitini yao je shababi ya pare manzano habade manzano haundu kirtasi nyumeni haundu nationalité gena passeport rouge na carte d'identité faransa ham héberge ho Bretagne bande manzano wetu mruna kirtasi dene mrumshe haundu la sepise bande ham héberge 3 mois après ham fitini ya ula hambilo baleze kirtasi za kolo hazini ya bohajwa ya ukaya mahamira yafanya hazi kajaparo wala kajaparo tuhumla nambanogo ni patron sharangu ya pare manzano he ulona zekirtasi haparo hambila ba zekirtasi za koli finalement ola manzano habaki dene mrumshe ola mwanamshe hambie mruma henda zao she manzano ho katsuroha gojojo wende zao wewe Mwenyezi Mungu narpone shari garjo rengaze appel garjo rengaze appel 07 74 00 76 57 07 74 00 76 57 07 74 00 76 57 Vamjuja utlia ya numero harma ze commentaire haini mru ya pare ya unesezera aizahe zae maneda muwoi yenda ya balance e manyanya o hazini bada ham héberge yenda ya menyelo hazini ya mrenge mrumshe nana woikao yafanya hani za ufanya ya lola mrumshe e mwanamshambie mwaname ukaya nirensi bamba baho wana hangu gwanza reje subhanallah Mwenyezi Mungu arnike khatima njema
yarnike musomwema yarjale ke wanadamu ukozizana ke wanadamu uhimiliana hanjema shaho mrutso ujua yarenge shetani barde mbaba hoana nabo kajano sairumbi na mahaba ya henu wanaha ye katra ya wabandone watina ubiha shahula watina upara woti mrumme yohamba shetani 07 74 00 76 57 e kaka mtsupara ngarjo coupe live ribaki mabi TikTok Mwenyezi Mungu arnike khatima njema arnike mwisomwema 07 74 00 76 57 07 74 00 76 57 yabonga mjuka yesu jeho wanadamu fitena nao muhazini owenji kwa nao iparticipa au kwa nao para hokaya owenji warende hamademo yede bazi hao hohende hata wabalanso wa nyanyao. Assalamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Turam the king. Oui, kama islami na ndo mtukufu. Sabu sababu. Sava alhamdulillah. Papa ka final? No, c'est Mohamed Abdou. Ah, Mohamed Abdou ngarushilia mtukufu. Ngarushilia. Mimi ngamjorenga ahindenia he sujet ya mwiso ya he mwananya sika odo ya sayakaza la glasi ya mlaenza. Wawa. Makinishe kiroho ya tikena harara auka wanizo ngazikirio ngabo kamili. Na mtapote s'il vous plaît kanga mshia. Ngabo kambili ikao de kambili hizo ngejo kiri imantowe parolero kuno hapo. Kambili hizo ngejo kiri ye mwanamshe woi ngena fikira nzima harumaze fikira mbili hizo. Na mungu jitrompe haukana yefikire ya handani luka imrume ikaodo ya zowana yareje ihodahoni na mungu jitrompe hauka haono le mwalia chaka jaelewa c'est une leçon pour les autres wando jina ikaodo wando ashio ikaodo walo yavuwa ishi yao wazi hundrao hena wakati wandu waume wafanye namna hiyo na leson ya hatusi wandu waume ikawa ila adhimu rido fikire ni wakati kaodo rendo ndiralole yefikire ya vili ikaodo ilole mwana msheuo dukana kwa bata inu ngujokana wana watanu abo manzenede ya tuwe mrumme kana urejeza huo shangujo domu iba baki yabo ya bakishe famsweli ili ya dohura mapesa yode fikira abo nge abo mwana mmewe na pare makini ya renge kafenoli au dawa noli au paracetamoli ya dohu laili ya peze usiwae hauka ngujo kauzaliwa mwana anafunga munkonseye ya shaha amwambia ukangu joitoa eske eliwona abo abdu baada amwambia ende zahe mwanamme uo ya jao yao mbabahu ananzware je gwambo gujo igarde ye mwanamshe woi yose nikao mimi ngamsipozo kase chinseni mwanamshe huo uweza vizaje ukana ngamjukana wanawane hawatani ya wababa ya bonzo tamrumme shaye mrumme woi mzambaba ho ana ngujoloja bamie jaeniba kana hizo nganga zirendeshe hao banu wandu wazaliwa lohunu watokiri mashawiri fansweli na ukakwatwanza walolwa anipitadire marango akapisho bala cha wausuna opia tu generalize aningarambao da woriwa onao munu watulolwa na bala kwa tulala patika wanu ngabo watulolwa wajifitiriu wajihifadhiu wajifenyilia uzenrongoza ukana mi mwana mshe aunge lazima nijiprotege ngabo wanu wajina ikao umsajaja wafanye zikodo wazao alafu mwanzo naambi ukane mwana msheo ikaodo yafanyezo nongozini rilo na tuamua ya kahanze mwana mmewoi ye periodika odo akahawara ukabanu inde sumu ikaonge lazimuhe na mwana mshe turamungo wambio banu ukane kamru meha jayare mwango na jayare mwango chate ndeba handu basasena hangu ajao wajawa jekarte wafanya zeruladi au début wafanya zile tigiro rula dava templo na rula derrière templo
badia yabo ye mwanamme hajabala haruni endeza Alaikum salam. no endola kesura bana ngabo wajao wafanya zeru lazi endola yandisa ija menza woi haja fanya zeru lazi ukarsuju Allah ala karna sibtone sha mwanamshi abai muamwambia ukana na ingemna pake wendeza aho gamanze mbejeze tabala maruru mbabaho wana hangu baunu ngamjotoa ngamjoni kamya dilano kama namsho ngujoza aya mwana huo shanga muni komya dilano kane mbaba woi mwenyo wana kana ureje hoda honinyo botura wawa kana ureje hoda honinyo ngamtimizi nambe ukana ye mbaba woi gwanzo ya mtowe yoseni ikaunge faishi hao wejokiri ikezinu rabo kajama mbanrongo ukanga mjoa mwanzo njenreje hishangu sanza towe woi ya garde famseli na awa basange na watanu ujironda 1600 tranquili hata majetuaza ya jare ya subi mlojina ya jaze wasaya ya Emil Nsa esailaze rongozike ya washie habo yode namna iko wana asho hatu walobatu washuwe uze nongo hizo hapo ngenga mwambukane mwanamme woi na pare makini bangujo hunde wa Mwenyezi Mungu wangu hautimizi uharima ye sura ikao yohamba surati tahrim urami ukana asa rabbuhu in talakakunna an yubdilahu azwajan khaira minhunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Mwenyezi Mungu wamukana ikaya mamrumzade woi ikamrumzade hajangu ransi wani mrumme yahoba henana mrumme hadungwa ni mrumshe yemrumshe amwambia ukana enda zao yemrumme halejeya hende zahe basi Mwenyezi Mungu hamrenge ya miadi mwanamshe woi hauye mwanamme woi uka an yubdilahu azwajan khaira ujombadilisha yambadilie mwanamshe hawe ikawe mwanamume ujombadilia mrumshe ikawe mrumshe woi mrumshe wa khairi sibahi ye muslimatin ye muislamu mu'minatin ikawe na imani kanitatin ikawe uriya Mwenyezi Mungu taibatin ikawe utahami samao wa Mwenyezi Mungu abidatin ikawe waabudia Mwenyezi Mungu sayyibatin wa abkara sibahi ngejo kiri yake bana parololo haukaja parololo ngujo munda inshallah hauwa wo imrumshe ani wo imrumme yede ya rendaje yede ya dungwa sababu yenda na parisa mrumzade iwo ikaonge ngujo karze karita hizo de namna hiyo so hili suwa de mwana mshe kutoparisa mwema rahanayo yabo iyo Mwenyezi Mungu akandara mje ukana yekaija harimandola yende irende harma termo ya ukangabo conclusion ya ukaritimize ndola ini Mwenyezi Mungu kajamba uzingarekiri oturam babangarinda opetita sizingarekiri haukana yenrongo ikofunga ndola uzawijukum ala ma amarana Allah bimsakin bimarufin au tafrim biihsan gari uloza wabanu rimloza niyo waili au ngari uloza ulemzade woi mwedema shihanje mazijulehane kazamla wanao mlawani hanje mazijulehane yaweka bajala mnaumani woi yembaba haisei ya ukanga wondongo ndaru za lazimu zese yelo shawa katika uti usikunu wa jina ngelazimu ya zeseye kazi jakiri ya wesa hiyo na valisi yatifanye komba yatiwane dene mzade hori yatimtema chara na soda zae na Mwenyezi Mungu hamhasiza miadi ya ukangujo mbadilisha hasina budo ya mlola ukawoi halo abo kajaka neze sifa zila pia shaka nangejo kilike akana bila uraru sha Mwenyezi Mungu amrenge ya miadi ya ukangujo mnika mwana mshei kaungujo msteli yekaba ye ustishade yekaba
Mashallah. Kama yeustahi Mwenyezi Mungu yeudunga ze ordro za Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu ngujo mbadilia yangu ndo mzade ikaungujo mstei ujo mbama ngujo mfanyilia za rozo pia innahu waliyu dhalika wal qadru alayhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa jazakallahu khairan. Mashallah, mashallah, mashallah. Allô. Allô. Kanza participer au ngojundora ngudaho. Ok, ngarushiliya. Ah, Tajil. Ok, mon frère. Alaikum salam bahati. Yame amjamu pande wa mara yasiwe ya tolwa anabalimbu mshi nda ilo yao niyo nda antwa ya tunaye bwana wewe ya mtoa ya antimdu mshahi ulewa. Ye bwana wode abaliwa yolona ze kirtas wode héberger wa ne couple une watona kirtas. Ewa, d'accord. Alafu mdumse bwana utone papier atolwa bwana ya utone papier wahadungana deni mwanamshe wei rangu maroko atawaja hunu hajahamlola wende homsiruni ngwafanya hazi warenge mna nyumba mwanamshe hazaya harenge mali hatsahamlo deklare mwana mwanzani wahe kuka unu Marseille hahundu nationalite ya Faransa nyumeni haparola mwanyanya mwabeuka njwanza mbahazi ola mwanyanya hampara honda hula yende ya mhetsoda honi haba nsoba mjo héberge nano hazini hatu amjufanya taunji hamklo hazini hao na ulange na 3 ngwa katalo hazini kaja paro fanyo rapproche wala kaja paro suala yende hatarango mwanyanya uo ya mbala honda yuho ha demandoni patro ukaya balaza kirtasi za hao originali uje finalement ula mwanamme haelewa kuzabanda za wasulia wasa yende hata endambia ula mrumshe za jiri ula mrumshe mwambia ukaya bongo mdhani ukandae wode ujojwa uroha shaika na uroha. D'accord. Abo mimi kaza nisebutira mukabanu banu binadamu washingazi yasikomodo binadamu washingajawo ulawa donc bana ba gatamarifu sabeseka tuyo kariba ifilo aningatama ngasukaburini na dan au siku tuko baifilo parce que mimi angalia kabati binadamu ulio usondolo na nyona nyasi no Faransa kabati hata binadamu sababu pia ngizo za upuu na ufujari na udhulumu wanadamu amanda ina dhulumu wananyasi wanashwa watu wanaomia manda asivyo dhulumu na rabana kutoa maisha. Mimi babe raia hapo mimi personnellement parce que on est kabati kore tsibotiramu kawana usanjerie mimi mamsitone bwana huo na mimi tuzombaka bwana huo ikawa na tsibotiramu wao ni bwana mabangu yalala ikana tudama gobani se bwana ukajo kajome passport rouge ya hiyo tena parce que on est kata kwa corruption yaonesa kama numesha mbudo kwa mbuziswa amkashonde ndadala na magobani mahajana yape jambu ani kawati mujo ugofoyeri tumila tena parce que ikarkati banu no bila damu shikomo onga sijawa watu andrabu ulu Faransa wo parce que bina damu andrabu ulu Faransa sulamba kwa kunifanya nai gasamati aturabuna ntale no na robo makaburini ndere joma gobani parce que la soka tu hangu ndege ndrum seri dunge majina na tabu nje Faransa barfa maisha bari bwana pasporaru sijonto da honi kuna wirumia sana botiramu ngamdo amdohali yo kaburini sa wagwa bila rasuli waneka zapo hizo example wanora to uhara wango to uhara wango makaburini rura makobani uda prizo ndio kazi na ushaji dokumimi ngamstone mwana mau mwabeka bwana watu na pasporaru juu na mtakaburini ndio makobani ndio prizo ndio lamba indo ngala tele ndio journal awe ndio mmetlangu ile papa waswanga jarja wapepo tiramu wanga katram kawati mwanamshe kawati mwanamme wanaweza Faransa ngo toza akili zao wa zapangani warumia akili ya shetani yule akili ronyo Faransa ya rumia dokuno areti ngo ibotiramu na reto pe botiramu wa singa jarunu na reti ngo iba ani se dépasser kabati banu mwana mgazi jabirao wakoheri angalia burdelu na TikTok wala katuna meze faraha wapona swao wapona zahatu wapona ani na wala wakakomori waskolisha tauzia bani Faransa kwa mame trongo na mame jevatkatoi wamenyaze memwari watukiriza watoa hivyo wala doku areti botira na reti binadamu
ngoli. Wala ndera yangu mwana. Desubira mbaba. Okay. Wewe kubira. No, zonongiza trosa. Zonongiza tro mwana maturampa. Okay mwanama Daud. Okay. Tajil Daud. Watukufu gabu ya kapara banu sha karna John Paraide kapara. Shaga mjoze suje kadolo nizobana ntujwa ka Jawad hudungu rangoma doni eka hudungu bon yabonga rushili ya oba. Ewa imaro. Salam alaikum. Alaikum salam. Yangoje. Salam mabora ho jarongo wa muhumetsana tanti marango. De ukaya nga wanyaswa yabanu. Yeze sujet de ukaya yabongo jorongo wa basai marango utikupi. De ukaya gasina mwanyanyasi ya laho barini. Ya vilaho barini ya bala mwanamshe wa sufre wa tabiha hoja hunumanga. Ika mwanyanyasi uo ho tabiha. Harmweza vila zonti pia hajalo le mwanamshe ola. Wadunga no wali kwa sina kirtasi undaba kwa msiruni. Warengi mna nyumba, mwanamshe hamira hazamna mwana. Mwanamme hendeze mbio za hae. Sinda walantuamba, dazani timizo kataja urongo. Halewa. Alafu, bada hende, hafanya 3 ans, harmwe hazia hae. Halole mrumsha hae, wazamna mwana. Mwanange na dans le henna de quelques mois. Yija, hakana manzano hunu Marseille, hampara. Hamambianro. Ya ukaya tsinikiwe nationalite uomoto ya jahunu 2021 hahuluma kirtasa uka hahulu hama pesa gena nationalite ya Faransa hambia ule mwanzona huko ka Bretagne ya ukaya njohanza ufanye namna unteshe mbahazi hobati hundu situation hampara hajaham eberjo dahoni hamhatsa ndi hamteshe hazi hazini ha yija rangwa kati hamteshe hazi ngasina 3 mois ola motola ye mahamira raifanyo hazini hakadena wa maore yabo kajaparu par sa reproche kajaparu par sa difficulté sharangu wakati ya bale mwanyanya ola ondo hazini hula ola patron hamwambia ukaya ngebido ni beleze ze kirtasi zaho za kweli huja na yengu joka katina kirtasi hajunru kaya hazingamanyi hambie mrumshaha kantuele watsende tuziswa kirtasi na bona ngwa katule honja paru swa kirtasi na bani bale kirtasi nedeyo za kirtasi za kweli ola mwanamshe gwa boye wanganzo ndwani mwanzano waho finalement ola mrume hamwambia ukaya winga mumdwanio hamwambia ntuka ekanga bojoka ula wandawe ola mwanamme haruha hende zahe ola shababi ngodahoni yabo simpare shababi hokami umjua simataka na bamiti na mfituno hazini koma watu mfituno hazini nabo deja hujua ke mwanamshe ngawodona hadunge mrume hende zahe hubakida one mrumsha wangu premier sujet deuxième sujet watukufu wai mwanamsho hatu ya ransuwane mruma hae lona mahamine yatuka utundo wana yaka umpara yatuka umjomba yatuka uparo mpara na boka jamnika tolaka 4 mwanamsho ya sufre watina ujue mruma hengedaho yija hajaha mfungu wa hatolaka nraru banda mahamine yatuka ujua nivi nikoni hajamnika tolaka nraru mwanamshe halolo ni mwanamme wafanya deja wafanya 3 mois dene mruma hae banda fanya 3 mois mwanamshe atombe enceinte Gemziro wa emwa kelk hajambye mrumaha ya ukaya nirensi bambaba wanangu gwanzo ya rejei hadiwaza ya ukaya wa imrume ya mransi mahamine ya kamili ya tuparompara ya tukau juange dahu ya tukau tundo wana leo hajaharongoa hamba nguanzo ye mrume ya mloda ya mransi endezahe mwaname mwambe ukahansi hata uzaye ge wakati wa mjohuransi amba hate grossa seninsi na wigarde tuendaza hubanga mjoitoa izo deze suje mbili la zamba banu gamusula mtukufu kanga au telefone hawenda haraka 2 minutes à 1 minute sava wanungo wenji wanzo wapare alafu mimi bo tiramu ya suje mimi niranga ode ya mwado pasubala tukahudunga ya mwedraktera huko merci msikada okay alo oui garishi yao ngonishi nile suje na zorije de ya mwado ya Bretagne askobo tiramu mimi ngamiunu Marseille pour l'instant mais si parenda Bretagne ngamjua hali ya Bretagne na Marseille za ngopia ngamzijuo shayo na kausabo tiramu wambie mwana nyasiwo yafanyilwaye zenongonizo ukaya sikemhara nede yede bahe yalibedi ya paskobo tiramu zenongozina no sunga jirio imana watu change da uko kama tindu fanyo correction nede yende apitini ya mwana mshe ya mwambie yende hola meri ya uende prefecture do maana ukafanya declaration yende ambe kaima kopini wangu itiza naye
ajaharenge mwana nikamrumba jina mdeklare yo sino ko kumusha kufungwa wala yatike mhara yabili nafanyeza research hata saida donation ya heba na uya jaka mpitini ya jetena jia mpitini baba nubosira madhara usofa boneo angodi shilio amwisho garisha mtukufu ari mafangalia bosira mwala waya mpazo ani wacho sasa kwa sumtinza hakaba nuboya kamrenga yemrumushe eka somra sitrakini wazini rijoba omwe basa haperde mrumshe sha omwe gujo asulaje au kangolo wazini ngudo mapesa no aboku jaisha bo side hani kwa twalaka hamfungua endelea tsindawe no tsindawe tikavuba mgulo ma commentaire tsindawe vazi d'accord alafu bachiramu mimi sikabreta nisifanya hazimina wa maore mimi sikana kirtasi ya kweli shanga wanga ja wengi wasikwakana makirtasi ya rabu maore weka do pitini mungu ye mungu akaenda ya pitini manenya siwa ibachiramu de manenya singazija ya la Marseille ya haibo yata besha mwana mtiti unaona enda gusojo shidara mbu kande bwana uo au katsuwa kawazini troza de wa maore kwa japaru pitini wa maore woso juo kanro yi worizi ulungu mo kirtasi maore no iti maore ya weya kafanya zeno mwizo bosira mahanza ili ndegezeli de bwana uo alafu kama madhara usofa bone ongedido bosira mumpare umwambie ya ukabalu mu Faransa kununduka sofungwa bahari mkati na makirtasi ya nikamara hata d'ailleurs au préfecture no la même waongwa ndona besoin kwa sababu wangu wafanya wondo kwa sawize hali hata wajomu nikababu ikaenda wafitini nede wafitini ya recupérer mwanae yemzale huo ya mshenere sepise ya vili ya mwanamume huo ngedido ya dari ya Marseille ya jaido kasiwa kama zeka hizo ndizo yao kaangwazo mwananya yake aliyo ngedido wao yamfanyie hadi hiyo yodo kwa sasa mimi lazimika na msamaha katika mle wa salamu alaykum. Mashallah alaykum assalam gar shukura uze juhudi mwanama Johar Jawad garushilia oga una de 1 minute à 2 minutes bo ze sujet zombi kango zivile uzivile mtukufu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Miminga mi choqué harmoise sujet zino zombidi kaombe sisi na shinda nitoe rai sha embavinjo urongoza ikaonga bu commentary na zisoma vanu ziji mbavinjo hamba ngabo aya ikaya oya mbo kana man satara al mu'min satara Allah yawm al qiyam yo aya ikaya o misidida itunga sha yo yamtrume na hena rongo mtumia zamba izongi zilaho wingu nizo zilaho mnyezi kwa banu sima islamu karna kaudu jabanu do ambakana mru fulani ya po mji fulani ya po bavu fulani harende nai mru fulani au karna kaujar durando nai reliva nai mwananya sika yao hakau rongo wa musizoni banu hatwara ayukana ya live nai banu Mwenyezi Mungu haina ndongo ikaya uzinhundu ikawe ngo amini Mwenyezi Mungu haina ndongo ikaya uzinhundu yo kaswiri kayo Mwenyezi Mungu tapote s'il vous plaît merci beaucoup même Sigal yo Mwenyezi Mungu yakanza yazinhunda iliyaone eske bane shumbe shangu mujoshinda ya supporte ye lebayalinu na mwere yayo na haina mndu ikawa shinda supporte lebaya Mwenyezi Mungu ya mikalo rekabaya ku rekatiti Mwenyezi Mungu yo mweshea njema zinjira hana libayalla ya mwerea iyo Mwenyezi Mungu ndiye hamba yoti rawahu Johari shayo Mwenyezi Mungu ndiye hamba donc iyo ni mbabi komi amjo intervene mbabi residore ndo nai nona shwa hatu au residore ndo nai nona shwa hatu alafu reliva nai hauka mbi zukazi za ya njema shazo za yambi na haini mbere ndo ambi ya shukuria zembi au harendwa hazishitakia Mwenyezi Mungu bahe Mwenyezi Mungu yohumliba njema na yotopu mrumba jina hajahamlibi njema zero rahana zambi ikaya ndizo ya rendwa yode mna intervention ikaya amjo intervene au kaze sujet zombili ngizo sujet zero sina kushinda nizi
nizitushe maana ngizo nziro haku mrati jondi haika yao mro hatoa kalima ika yao keja kaubidi mralitoe akavansi wanadamu mruto hu derape mna hendo mtiti shaende na intervention hangu na kanzare shelezani kama vanu sima islam nga sina mwole shajo kirirife vojioni donc yende mbabina kahanza rdo shelea ihore ndao riti rengele turu la dunia ni lino renge turu la dunia ni lino riheza vojuri diwaza kama maulu ngajoka ufa ende mna intervention hangu na kanzania shelezise kana avanu maulu ngajoka ufa rehenti zinji rehenti ondra shahatu rehenti zemali noana zepapie pia hizo kana kauziba tapote s'il vous plaît tapote merci ma soeur Mamsegei nezembi nezenjema ya urizifanya hizo ndizo tukabalia hondo kaburini yende mbavu ina kanzana njeze ili ridojua heli joka hu intervene heli joka urongoa ili ridojua heli mbajo ka reagise kamdo harongozo nai harongolwa nai mbati joji honda derape hadi waza kana imanda muislamu. Wassalamu alaykum. Voilà, Menji, en tout cas, Mimi, vraiment, le moment que j'ai parlé ce sujet, Tsabaukaya non vaut mieux. Amjo soutenez mon âme, il y a un esse mon âme sur Yaukaya. Yadiwa zanje mazamrutsona papi watsona papi ya soutenir langu hula atauja hunu ya je mette en galère ya mtabishao. C'est pas bien tsaba mjo msutene hata ile sepise ya hahe ya i bloqué hata ula ya déclarer moi nenda Ukaya mwanzo fanya deni ba je doute que c'est mon fils. Sha mnyezi munandike imani tsudo livambi parlembi. Ok, ngari, oui, non, ni parle, va n'y nga moukoupé aussi, ni parle, n'importe quoi. Ok, mtukufu kiriku garushilia. Imara ngunjibo bana we bawe hasigiri. Ah? Putain. Allo ngami en direct. Shabana ngamine su ngamine téléphone inato etso dainu. Suivez à la femme de toi mjovumbwe numéro. Runge vanu mruna dunge numéro ekaudo ratowa s'il vous plaît. Chamrungu to numéro, mrua para mon numéro mrua jina. Mruna para numéro, ye numéro ekaudo natowa. Numéro ekaudo natowa mruna para chambra para téléphone mrua jina s'il vous plaît. Avara kiluke ja na mwanze numéro yabo s'il vous plaît. Nyandu kanga mredunga 07 74 00 76 57. 07 74 00 76 57. Namanza numéro yabo la fou yo jukanza pare ya para numéro natoa yabo 07 74 00 76 57. 07 74 00 76 57. Gam répéter tsena 07 74 00 76 57. 07 74 00 76 57. Vas-y ngalushilia au monsieur Kirikou. Assalamu alaikum. Alaikum salam mtukufu. Mwana machira munga mjasiru nisami hiba za suje za jaban sino koshida ni intervene. Lima yangu nga umaidi. Si jotsa hasi wandu roban son tipia na hena ujuko duge live wino liyo banu. Kamro asambu swali ngomboze dua avaya ujombe na ze dua yeye na ombele komite komorien. Mwenyezi Mungu yarejezeze roho baze roho za hatu son tipia ramrumshira mrumme isazire ndi hankutsu. Mwenyezi Mungu yarejeshe shansi na makalima unjani wazi suje zinu tujamba do wana washe rowan rawu mesonti pia sarandi Hawaii kabati ulobadi ha abomba bana juhanza bwana nyasi mlobani hena mrujo konjiyar mumswale ya swali hena swala ju swali Mwenyezi Mungu ya bude komito komoriani Mwenyezi Mungu aje roho za kutsu wadonizo yaritsanganye wazima rido juliano kasi wangu wazima sime silamu ha rahano kardo fanya rongo wa Mwenyezi Mungu yarone nai kanso kontinya herino mjokana Mwenyezi Mungu shabaya ngabolo telefoni ya bochi kupema we ya please Mwenyezi Mungu yarni imani inshallah wanza Mungu baminsi na makalima yuzabanu boturam dotsoka na tudomba zedua Mwenyezi Mungu atoze roho za kutsu rido nizo si wakomori sonti pia kabati wa baadhi hata mikikondo ngobana Mwenyezi Mungu yarivukishe sonti pia kwa kalima jema bo watukufu wenye mlio harma TikTok gamjohima we wanipara vano nyede mloma avantage au ka TikTok sujwa ubaki kar couper live ou Facebook sujwa ubaki sangara ay garushili ango jundora ngo daho. Allô? Oui allô? Wami mama owe shi Marseille. Ah, amwishili.
Kafahamu jibu babi mwanamume kaurongo ya wesaila sinde waba hando la kaurongo wesaila ya kamba ukana ya zinike Mungu. Watu wandu harimesije mana waru hamu wabo akautaza na wosaba abo umwana anga he afanya rogo yeye hajokubali. Yende atolo hazini ya bolwane mprushe. Hajokubali atamboka na ziro hamu ya ziro hamu atana. Ziro hamu atana uo mwana anga he afanya rogo hizo. Asheti mwanyanya. Pourquoi parler namna yo mana ya ko to wan har basi je mana ka praba kana na wa hona nam ru hauro apu kawaka wanda ka udaze kirongo we na bo yesu ka udaza mana tu juru na wozi no ga fanya kula kati de we num benga mana yo manto haro ani ya ko en to shadi na to hazini no sababa to ndo ga ro ka tara ade na mo kana zero hamu ga zero hamu ga de digu ba de ka si ko hazini ba Basta quanto hazini, ambra sinem rumshe. Awale gembrumshe, ambra samba hazi. Chalam grede mahala wili no, sabapa. Samliku nagare orisa. Asalim. Ok. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. Bon, Garengao, Manyasi papa les enfants. Oui. Oui, Joha. Dakika nzima nijibu mzazi hatu yako. Nibule dakika nzima nijibu mzazi hatu yako mwana mtoto wako. Dakika nzima basi. Ok, vas-y. Ye jibu garushila ujibu. Dakika nzima basi. Ngojoziamba bilangu tsiku. Endelea Joha. Ndazekao kaurungwa yavo. Amfikiri hama ngodi wazo iho puha ngodi wazo yedini ya haho. Izo nazamba yabo pia izo mimi ndazitunga uhitswani hangu izo zilana na mtume izo mtume ndiye hamba izo zilana na edini zilana harmo silamu namtapote tide sinyale izo zinjilia ndongo hama ndizo ekazinjilia ndajo jibiwa kabana mru ya paro jibiwa nambi ndajo jibiwa ndongo hama ndizo zinjilia sheka zinjilia mimi ndajo livambi sijo shukuri ya Mwenyezi Mungu sijo mshitaki ya Mwenyezi Mungu mimi ngabo zinji nziro za njilia nziro kama ukansiba nuruhamba nziro za njilia na zisubiria Mwenyezi Mungu na njalibambi na Mwenyezi Mungu hanlibi njema donc izo tendongo za hangu ntungao izo Mwenyezi Mungu ndiye atungao haina mwanda muislamu ikaya ngueshelewe ufahai ngu amini kai mwanda muislamu ngu amini izo mtume hamba kajajo liva kajajo rendwa nai yalibe nai usilamu ambao kana kaurendwa nai ikangomano dawe na mwananyuho ye mwananyuho ndia urenda nai bahemu mrubeza ndo amtsaisama yondo usilamu hamba hamba mrubeza ndo atsaisama na bondo ndirunda zenai hamba mrubeza ndo atsaisama tafadhali donc ya uti paroliza hangu za Mwenyezi Mungu na kanza ushele ya Mwenyezi Mungu. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, Mwana Johar. Maraba Menjira, papa les enfants de Jarongo. Ramjokara donc à TikTok, si tu as coupé Facebook ou le bac TikTok. Ringa Pelitsaïno. Assalamu alaikum. 2 minutes à 1 minute. 1 minute, s'il vous plaît. Alaikum salam, Mafanya. Salam à Rangundaho. Gojuno Rangundaho. Amjundo no Marseille. Ok, Mouchilom Tokouf. Voilà, les cantons de l'Embassy Harmesije ambisha yabo. Avanti ya hesuje baruha kalima yabo ya manyasi ya nda ya rungwa yabo. Hesuje mimi sikuba sijiwani jehedi ya hamba. Ukaya abasewe idahari loni wa basa. Wa komori ezenongor loni zo katufani siwana. Tapote s'il vous plaît. Na mentalite maziro hata kartujani wala ndao kana paru. Tufanishwa na sanarkera tibemane zenongozi zazidi mai gatumba mpaka dabu bato wasumana damu subuti hadivi ino baki jo prefere koli ho ushinda ri changement kairi rikoze hason pia wo wenchi wakoza washashi wakoze chezenongozi fanishi hao swa kumuri zifanyao et mentalité ngayo mentalité ya champu et nous devons faire action kairi ya dibi baikari hundu wa idi wararu wane watanu wadibi wallahi ngabaju changement sharaidi rahan jahara hizo manyasa zamba yabo zia zamba ya leo sharaidi rahan jafansha asamri ya falo action ya diba sabana upare to shikiri wa change ya ngartu joka elino ata
usiku kutoka hanza zirongo hizo zishanje ngatuona orandi soplani hana zichwa alafu mimi chijo prefere manyasi adiranda ni ukaya kairi heni jo paswa denendi ya dive denendi bahe heni jo paswa denenche ma ya dive denenche ma bade sacho shinda regle shahaba kalima sima yabo ukaya kahali bode neyo edam fitina ziwa ya sizahebo gamazi shabanu walo bogamazi sirkuka bogamazi wandu wafanya uhazi bien sûr wandu wafanya uhazi mwanadamu na control makalima mria ya baba langa tungodo muhazine jaza wewe mwanadamu ya control hizo ambao ndio na kaza nambe shanga ni mwenjezizo hizo fikra ya zabe kaya kairi enicho patwambi na dive zila bangardo chance société sina mwanamshi sina mwanamni parce que les trois biarlo nizo kastufanikiwa hata na hata ramba wala makafiri ngo kairi kado 12 rahana kwa kumoramba sila assalamu marhaba menji en tout cas c'est appeli kartsurenga jonja mbabi wa TikTok wa rongowe kartsurenga appeli ni amaure inu aprenga rushilia au papa les enfants. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Mimi amadeli mlo abori intervenant ba bema bisayo de sujets mbili. Mi surtout ngam komeyo surtout des sujets sur nani mwana nyase ka tolwa zina udarange mromshe. Bano mimi zambao sisi ngam mu Bretagne. De maizo pia sisi na lienshio ngaliziona ukanga zende hao. Donc shamwe bana jo conseil. Sikupe tsobaki udungeza mbao jorongo après. Endelea mtukufu. Hena usiku ngatungare wa suje ya husiana na ndongo za usunu Bretagne za husiana helinu ani ndongo za kana ndongo tola muhazini oyi hanenge mwana nyemru msheo yanenge mwana nyemru mme basiko na shipia za kotezo bilingizo bo mimi babina jwanzani tekeleze ila di muzike msomo dingoi kwa henu sikunga zijao leo nsione mwana maulo Marseille ngutabiro a 100% amiga mzoko linga mihunu Bretagne lila hali sikubalukana na accepte parce que ntu anikabati confiance akawa sisi wase confiance na sijila tsao donc mimi mbabi na njoo amba yapo ukaleo nto hazini izo sazingwa shabanu izo tukanzani jibumba bi mwana majohari abo kabanu haina rongo bizona na renge mwananya si akahazini deja na rambe 3 za 4 kazi jamchilia shaba ja sababu na rambe sababu mwenye mwananya soida ja sababu ya mwananya soida tolomba hazini plus walon 0 tena hajam mrumshetsa na amtoda honi yabo sisi la kama dama tukofanya nsunda ila mpare dikina kahunda ne mrumshene mwana na hala nsunda ula mrumshene ne mwana yabo kama quelque soit njo paru kama kini njo mdoba ngamjivi wari ndabo kana Mwenyezi Mungu joni ka ndazi zokweli Mwenyezi Mungu joni kazirwa jina shai hata njiko na Paris bala tsikamba bahano halafu hiyo bina johamba na kerati njo patsana ya libo babi tunaurega mruji ya jeni mberje hunu hangu yelomba hazini lo yabo mahamira ru mahamina ta mamitsanu nlele wanaone chef so jale onele chef wangu ajani abiye question amada hilo botura fresh jamba wede mwana matira parce que ngami banu hali quelque chose za jo uja bemwa tukona rola tsindaye salut fikra directement tu jotile to ne tura zabari za tununda jana za tununda leo tazinunda leo tura mu ya jana garwaze leo yarudi yadungo da honi donc ya mimi bana kwanza na be sur le Bretagne dalkera de sur le Bretagne rirengeze hadari za hatu rirenge watike confiance ya mwana nyaza lo mbanzima au timbanzima au mjeni au timjeni mvuyambe kana mwana tsina 100 plus ni hensi bala bengo ngiyo confiance ya imbahazi parce que bango joda 100 bango bazilo nziro botirango gojoda 100 hata uliona papier sheka hede amundu kane chef wa hengu ngumrumo kage namba intere ya yundao so ni mwe chef ani ba chef parce que so ko morimbo joda ba chef wa bang shango jo ndeme makoro hata wala kwanza tsoni pemba chef ila wani wanona niyo parce que banu chef wesa wana huwa da honi wede mhuyu ko shida unipua pemba chef wanu raniyo bengo do tsokanga mtsungo da balati tapemna balati tomna tike iladi unaumbiwa shango jo ndeme makoro hata iliwanza urenge ila nakutujue mana Mwenyezi Mungu anibea bana donc izo pia na releo kana unu ngazirungao zeno izo pia na zikemsomo watike confiance leo yokana mralege mundu ya jama bekanaga mu berge tibai bantu bali mrumishi wa mtsumba keti nyangu kwa jamba bali mrumishi donc tsamba zinji shami minga makobola maukane kage na bantu mikage na po ya udiva na dive baka zinaparo jobona kamtswa batura moide mwana amanga kujoda ile wenno mikage na po ya udiva na dive maudu zikemsomo kabalola hadivi wangu tsidivi malaka nato kiruto kabala Mwenyezi Mungu ataweza ombeze dua Mwenyezi Mungu yalisamiswa sasa hivi inshallah donc yodo bana kwanza ni hiyo kana Bretagne na ringeza za watu
ngati jabere arate confiance ya mwanani. Assalamu alaikum. Merci beaucoup Ardunga wa ulo telefoni atamsubuta jokorongwa gawenda ngo jundo langu da mtukufu. Ami jundo lazima yote Monsieur Tiram. Okay ngarushilia. Yo, wami fikira assalamu alaikum watukufu. Wami fikiria hangu Tiram. Amtohe mafundi wa kerazi. Mbatikira mdumo mjini hao haumanzani wahe hafaya nai hajatu wa aya yarengeze mndu paske banu irongo la kama ntatara muslim we karjahara inga mduwa tukala siti ya toa kama nkatala kutila yote disi natunga yote jurusela dem yo ivewa banuze eni hiru jina mana nyanya tula doku alafu mramkera azimdishe batikira manzani wa na mtole aya rahaye jafu ya mbarongo mkera kuchura inuhalisa hale heri mwanda mulona akili lazimu ya rengeze ya tifaya nayi emana wafena hindi ngabo kamrege ari mansatara muslim atandi mansatara muslim namine uwa botira wao pia kabasi mwanda mupia ya magaya shake anada mwana akili wala harene nayi kajarongo ekobidi wazi botira lazima wadovumbura wasike mansatara yoifu tabu irungana na haya hafu tabati haya hafu adunga na mansatara ranzi haya hapa na dunga na mansatara wape na wafungula joka ni criminal oye mru wapeu na doa lia washe mtiramu ngati jama tuwa aya na toe aya na yadunga waribawe barle mewa bazadongo zilo ungezibusao ungezitupizao na wafikiri kawa ya sironga zijana zwana murishao ngartabi hao waruha jate maisha watanga tungo sungana roho mtabishan izoti nje maruma kirazi wandware mwangale kamro hamje msehemaisha walo machonongo tabi hao ni tawisha rongo mndadi emndu kuchungura mihono eba wende wedu zangu eba uondo eba na toku yo amambro na hamili eba mtoko zandi bando mkerazi botira na wavumbula bando wale mwaziroho zao. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oui, assalamu alaikum subuti garushilia. Alaikum salam tengo chitukufu mwana machuramu abo fanya Savam baba. Anifikiria mazini buchuramu dondo kama hani vanu mukaya ni Britani ni hari vanu onsipia mukaya imufanyeza azizo nitsika Britani mwana machuramu empalontats ni Marseille juzi Ouais. meze nungo hizo haina siku nazijiriyo mwana machuramu haina usiku wa hasha wanunga dungo malahoni ni wanyanya walu hazini vanu kwa ngansongo nikamfana mwana machuramu sika hazini wajamburia basi wadunga wandu wani hadzima muhaziniyo niye wafitini lu ya jabo nishini yao wafanya kana bidira ndiye mruoi ya dungo hazini wandu kana imani kana rehensitive mbu na rehensitive mbu readers dewo muhajubo churamu haina mdu ya kana mgumsheyo ya bershimru da honi mgumsungore mgumshe har mafumvu jana basi mkoshe na shenda mwarengo wandu washe na wala wa berge wa buchuramu ha mwarengo wandu washe na la mazofer parce que buchuramu ngambani pro convoiturage okinga mi marsana nafanyo x as x ya bunga abutswa jirigare kwa ni someni ya bula uni bali ngondenge mbumshe o wenju hatu ngazijiriyo ondungo juwa wandu wadaza zibara no wadaza nsina kirtasi jukrini ni vahiziwa Mochira mambie mrowe nganjo msaidia rendera balance ya mruo parce que kazi ni hundu mimi je kamru indri machira jutabi heroho Yo ngono kayo aula ende ya balancewa eliona yonje Mochira hawallah wa tawallah wa billahi wa rasul kemanda moi havumbula baswa wa baki Britain hausira baki Britain mwana machira baruka wahara Shemana leo haina usiku chura, haina usiku Britani, wangodungo muhazini. Na wabunda siwa asila sifitania nao. Haina usiku wangodungo washa. Na wabukasuri mdushangu kasuri wani etranje, shenda siwa asilu mbo hazini, wajoni fitinu hazini, hawalingo nimba gari ya hao, nsinele gari, ango profiteba, horinge mkumshe, bumbi hao hazini. Wana machuramu. Mwambide mruwe jeridungani. Rendo polisi tar balance mandamu idirunde amani dingo ibusaglemewa na wachiramu haina suke de bandei hatan sundai uchiramu
wewe kazi hundu bochuram ujoka yaje bochura iho wenjo juhamo Britani o wenjo juhamo natsubenza leo bochuram ba horengeje aba kusina situation izluz no nyangu ambarika o Marseille isjiri o Marseille haza tuyo atawasan zibali wa howe yayo iho hali kastakaya Britani no parla shahada arimna parla shahada no navumbura abochira mabem okem subuti yabo rishia garjo yabo go jobaki yabo pasu yabo wi garushila mwana mshwatu Mariam hewa mimi mtazahani okay. Hewa mimi mwanangu Tiramu ngami tijiwiwa nizo johari ya hamba tena tijiwiwa nguna mbariki banga nzordweshela Mwenyezi Mungu reshele ukaya pamsina mwiso ya de signali jompesha kado alo Bretagne kwa twanza zekodi zambo hau alo misiruni honda mtapote s'il vous plaît endelea mtukufu wakaja tunga shaha kaurumia idini sha zoko elizo uhoza paske zinundongondo zero tukabu ngardora fitini haungara nzoa fitini sha iyonda buzendongo zirihozawo sha kabatu fikira shemba binajonza bumwanangu Tiramu sijohanza merci beaucoup ye mwana mmeo ya vertise wa ula ya hamboka ya mitide na mfitini ye ala unda na he mwana msheuo mana ajaja asetro na balance wa hezi wa bawonde ya mfitini ya rudia vumbula shanda ami njajo hanza zamba bakuja paro vumbwa mrubo mwana hangu sha ngioluru jwara ijusa cartoon ansi wo huja ndongo nziro shemwa mwana mmewoi ne mwana mshewoi kartu jwarambe mwenza imanido eza hali wanwa walingana yode mane mwana mmewoi akautolo nana vezea tawe shemwa mewoi kaja rohe mwanzani wahe ulone kirtasi ya nrabori mana yu anrabu tena mana uti mbabai wala simzatai si muhimu yende ya mshitaki ninde mwana msheni ninde jau Mwenyezi Mungu nge yabo Mwenyezi Mungu mtukufu shekaka ja rohohe mwana msheuo bo mwanangu Tiramu mabye kango jombalansi kujojula bandu alemewa zonya sinyangu utuvumba mru wala kuna vumbu wa mwana hangu ngamjuo sha nabilwa ba eti hindwe mwana mmoiti mwana Adamu godo wa mrenge mru msheu mzulumwe mwana hae mtomba hazini ilo krimineli japaro na mru amaduo halafu na mkerazi tena richidovumbua mwenza baraka wafundi woi ba woi hakahabeza kweli yonde Qur'an kweli zohoza bwana hangu ngamchuo zotambisha maana ya balikali ma dejar tidom prononcer no hauramba bo mafunde ngambo kweli nguna mbarikini alhamdulillah baba turjoanza rusomere ke amadani ngamu mtukuzoni mnguna mtukuzeni vanu kartu hamba ilukana ngari ndini shaunu tungu wanda ukana baraka nyonsi pia ranyi wanangu mahayabo mrongo wando refundi woi harongo wando mtukini marhaba botura mukuru ajmana hangu merci beaucoup Churam samahani kozmana ma Churam bomsubu imana agumzimara gola bala fi jumda uzini n'importe quoi kalmazima buchuram uwo yarnoza nunga woizo mwana meo buchuram kyange mha ni tsamu nganjo afishe imandam merci Alinaza nari okay mtukufu ngaruhushilia or joba ya Facebook ulbake TikTok ngaruhushilia authentique اوكي مرحبا منجي تورام ابو ماتسوري كوبالي يا مالفاني ابو هزار ماي لايفين ما شاء الله جيرو نيسز بريكا وبس جيرو ماي نسين سورتو نس جيرو بريتاني يشل ماي برجمان وانا دم كونغا هونو غاتسيمبا ومبي بارتو البانو دو تشوم wenga we Bretagne ميمي non minga miliomi okay ko sha sakan sobo an shikariya mais information ko ze bari jiri hopi donc mimi question jirivano minga na mono meki hangu personnellement mimi ka pardonner mndu rahane jakasidivia yodi hangu
mix na pardonner mru anaje kati divia simonisa renda si elna tabi de hediba wala dumu tabi roho yanjo ufanya zo tabi roho de kaka ko jar tsa mahari tsasha yotino samtlo haba anjo shayo de kihangu de hello parce que zabari ziri wizo himbi zabari zo bazrepete haku ne communauté hatun ribaki harme culture hatun ambakana tsa mahana zongoze zidi zinongoza jirizo au kufionda mtoto hazini hizo siziono zijiri wanaume watano watoto hazini kwa mwanamume atatu njia wandu watoto la direct watu verify wali support de soma kama kitasi yangu watu jogula ngwanda huja unaja na zila ulandi zuma na mungu hatojabo hadiso chamsa jaja kilo donc zinongoza zinu zidumia ngatsongwenjeza hata ujurida ba depuis longtemps hata basa ngatsongo dumuzi unapo zidumu dabukaka mukazoni kwa correction dabukaka mukazoni kwa correction nisho kazi mkazirendwa shaino wakati wanaloba ngatsongo towaze aya za kimezi mungu ngariza kubaliao shema nikatala kutila kauvumbulwa ilati shon de patsinzwa no manikatala kutila de kaufanya de pardon utabihe woni hedu wala tabihe bahena samoya parce que c'est pas évident mria kana mbumsha ende akati banu wazima wasufre pendant des années wenda tsa nyumba wakanti mwanzo créer maisha kemema maudu ende wasai wala soi-disant frère wa hema mimi nika confiance yambaja kesi banu wazima neje ba yatabili maisha bae amada hilo tapile wewe waisha ende amfanye contraire ya monisembi ya magizo hata tolo hazi na perde hazi ya perde mrumshe ya perde ibanu ya kansi ya jijunde maudu yo msomo au yetsahe c'est pas évident et c'est pas du tout facile. On a choix tout, on a choix tout nous. C'est ani miwa bakamda sinika confiance à 100% une femme parce que madame chez wembo kaji maudu gabon nsomba wansenga chez principia gabon chez ka ou toujours ça gabon tapotez s'il vous plaît parce qu'il y a des signaux tapotez il suffit de gestion droite wa wewe il suffit de gestion droite wa wewe donc mon gars souffre et madame ou souffre de la yashinda résiste ne souffrance ya l'union hata Mwenyezi Mungu akombadia sawa mambo souffre hata jona na gestion ya zambizahe donc pour moi tuanza kabuturamu ilianza nongozinza udoka reseno wangu hunu na udofanya nongoza parce que gaz évolue haku mzima msubuti wala msubuti non il faut gamindawe à 100% la demande doit rimdonose ya onisa netsa yake netsa kemru waeche nemruasa watu wengi na wengi wa zambizino na mwabe herwa donese wa jakili mauduida banu manojino na mrumro jinga wafanya hazi wakane conscience kaza ngo wafanya zino ziruka zirendo hama rabu kaza ziruka zirendo wassalamu alaykum maraba menjira hamtila we shanga mwanzoni coup parce que déjà radi salarma ye Facebook en tout cas watukufu Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike musomwema nyoanduka ngamlulinga Facebook galikupe live ya hatu Facebook rubake TikTok rumambenya ukaya haini mwanadamu wadojo karija hunu rilatsa mali rihuzu ziunga rihuzu arudhi rihuzu mbwa mamala ribiri hobarini hoja hunu jeli tsahe yombi iyoro hombi homrujihansi ya ukaya ya himilemanya nyahawi na upeu ya msubie ya magamizi za umuluku na iha jokaya habiro barini hoja hunu khaufu wa tama hahuzuero hoyahe ni aje mangaji ya tsahe hojajeri miliani hashari na rohombi likejuma ufitiniana yende hata mru ya fitine manyanyo hazini ya mregene mrumshe wotu binadamu izo kazi ti Bretagne haoche shangizo armefanatsa kamil shekaraba Bretagne hodo malanika wakomoru henda utsahe maisha nana Marseille si uzamba wakozifanya dumwambeni ya ukaya longue vie à toi mon frère ngugu jo uhifadhi ya hunikero honku nana we ikao emrumshaha ho hahutoa bangwa nzarejeze mtwalaka Mwenyezi Mungu anahifadhi nike msomo magharibi kio TikTok hata mpaka dayabo boom nimlo Facebook à la prochaine inshallah Mwenyezi Mungu anike khair ya jaliani mrado jo ukaya heni wakati na himila mwana mahashari Mwenyezi Mungu